ati muramboriki Uwiteka arabaza baguhumeka ati ndaziriki imitima yanyu ninjye uyiha gutera nahemutse Uwiteka arabaza abo yaremye ati muraho mwese. Hamjambo nyote. Dushimiye Imana umwanya mwiza iduhaye. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa muda huu mzuri ambao ametupatia. Ahabwe icyubahiro mu ijuru no mu isi. Apewe sifa mbinguni na duniani. Nkuko yavuze ku mazina NSABIMANA Patrice. Kama vile wamesema ndugu NSABIMANA Patrice na mkalimani wake ni Kamaradi Bisengimana. Mbarwa mu itorero rya Goma. Anaishi katika kanisa la Goma. Muri bihembwe Nori Kameruni neza kuri umurimo w'Imana. Katika robo hizi anafanya kazi katika nchi ya Kameruni. Na mimi ninafanya kazi katika nchi ya Kenya. Reka dusenge. Tutaomba. Data wa twese uri mu ijuru, Baba yetu uliye mbinguni, ukwiriye ishimwe n'icyubahiro mwami wacu. Unastahili sifa na shukrani Baba yetu. Ukuri Imana ikomeye kandi inyembabazi. Sababu wewe ni Mungu mkuu na mwenye rehema. Wahagaze ku bugingo bwacu mu bihe byinshi bitambutse inyuma. Ulisimamia wai wetu kwa muda wote ambao mpita nyuma. Ntacyo twaguhaye ngo tube turiho kugeza uyu munsi. Hatukutoa chochote ili tuishi. Tugushimye ubuntu watubira mukiza mwiza uhabwe icyubahiro mu ijuru no mu isi. Asante kwa neema yako, jina lako lipewe sifa mbinguni na duniani. Tugushimye amateraniro meza wateguye muri iki gihugu. Tunakushukuru kwa mkutano mzuri ambao uliuandaa katika nchi hii. Tugushimye umutekano waduhaye mu mistambutse yose mu amateraniro muri kirere. Tunakushukuru kwa usalama uliotupatia kwa wakati wote tumekaa katika nafasi hii. Tugushimye uburyo heze mu bana bawe umuhati wo kuza muri iki giterane. Tunakushukuru kwa namna umefanya ili watoto wako wawe na bidii kwa kuja katika mkutano huu. Tugushimye ijambo waduhaye kuva twatangira uhabwe icyubahiro mu ijuru musi mwami wacu. Tunakushukuru kwa neno ambalo umetupatia, jina lako lihimidiwe mbinguni na duniani Baba yetu. Nuko dukeneye kwezwa nawe. Tunahitaji kutakaswa na wewe. Tukubere ibikoresho bizima. Tuwe vyombo vyako vilio safi. Imitima y'abarahadata mwiza yeze kandi uyikingure. Mioyo ya walio hapa uitakase na uifungue. Umwuka watubwire ubushake bwawe. Roho wako atuonyeshe mapenzi yako. Dutegure kwakira ingoma mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Tujiandae kupokea inzi yako katika mioyo yetu katika jina la Yesu. Amen. Kanongere mbasuhuze mbese muraho. Anawasalimu tena hamjambo. Dushimiye Imana iki gikorwa yakoze. Tunashukuru sana kwa tendo hili ambalo wamelitenda. Mu by'ukuri nta mbaraga y'umwana w'umuntu yakora ibintu nk'ibi ngibi. Kwa kweli hakuna nguvu za mwanadamu ambazo zinaweza kufanya mambo haya. Ibi birimo umugambi w'Uwiteka nubwo urenze ubwenge bwacu. Mapenzi ya Mungu na lengo la Mungu linadhihirika hapa japokuwa ni zaidi sana ya mawazo yetu. Nubwo yitwa Conference Nationale y'u Rwanda, japokuwa sasa jina la mkusanyo huu ni kwamba ni conference ama ni mkutano wa kitaifa ya Rwanda, ariko ngira niyo kabara akarere ntibyoroha ko guteranya abantu bangana batya nka igihugu cyose noneho. Lakini si jambo jepesi kukusanya watu kiasi hiki, na tena sasa ni nchi moja. No kubona abashitwakiriye hangaha bavuye mu bihugu bitandukanye nkuko mwatwakiye natwe, na kuona wageni kutoka katika mataifa mbalimbali kama vile na sisi tumekaribishwa leo. Guhuzwa kwabo twaduriye hangaha twese mu mutekano, nta nkuru mbi nimwe duteranyije ari inkuru nziza. Uwiteka habwe icyubahiro. Kukusanyika kwetu kabisa bila amri ya binadamu, ila tu habari njema. Mungu wetu ambaye ametukusanya apewe sifa milele. Reka tugane ijambo ry'Imana. Tunataka kujifunza pamoja neno la Mungu. Kandi kubazindutse kwize byinshi. Kwa wale ambao wamekuja mapema kabisa tumejifunza mambo mengi. Ariko nje ninjiye wa mbere yatangiye ariko wa kabiri nange namukurikiranye. Yeye amejifunza akifuatilia mwalimu wa pili, sababu wa kwanza ndugu alikuwa hajaingia mkutanoni. Ubona kurikiranye aduhaye ubugari bw'umumaro w'ubutumwa bwiza ku muntu bwakiriye. Yule mwalimu wetu wa pili ametupatia upana wa mafaa kwa mtu ambaye amepokea habari njema. Birumvikana ko Uwiteka gutegurira ikintu ubutumwa bwiza ngo tuzabwakire ntabwo ari inkora busa. Ni dhahiri kwamba Mungu aliyetuandalia habari njema ili tupate kuipokea hakufanya hivyo kwa njia ambayo si halali. Yabara amahirwe kuzabwakira kubwumva agakingura umutima ngo ubone kibanza muri we. Ni fursa na ni bahati kwa yule ambaye atapokea hiyo habari njema ili aweze kuwa na kibali cha kurithi uzima. Nami nyine ngo tuganire ijambo mukantekereze. Na yeye Roho wa Mungu anamwandalia somo ambalo tutazungumza pamoja. Litubwira ngo Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu. Linalosema kwamba Bwana ana mateto na wenyeji wa nchi.
Uwiteka afitanye urubanza natwe. Bwana ana mateto ama ana kesi na waraia wa nchi. Mubatuye ku isi nako turimo. Yaani na sisi ni wakazi wa dunia hii. Kandi ubwo rubanza afitanye natwe rufite impamvu. Na kesi hii ama mateto haya ambayo Bwana anayo na sisi yana sababu. Ijambo ry'Imana tureza ko kuboneka kwacu mu isi ntabwo twaje ari parhaza, ntabwo twaje ari bushike, twaje ari parhaza. Neno la Mungu linasema ya kwamba sisi binadamu kuishi duniani haikuwa kubahatisha. Umuntu kuboneka wa mbere mu isi aboneka. Adamu kuonekana duniani mara ya kwanza. Ntabwo yavumbutse gusa nta utero, nta muremyi, nta umuremye. Hakutokea tu kama chipukizi bali aliumbwa na Muumba. Mwitangire ikindi cya mbere 26 katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26 ama 26 no dukomora amateka y'umuntu wa mbere wabayeho mu isi. Hapo ndipo tunapata chanzo cha mwanadamu ama cha Adamu kuonekana duniani. Nubwo Satani yishe benshi batuye ku isi akamufisha ko umuntu yagiye avumbuka mutunyamaso duto yihinduriza. Licha ya kuwa shetani amechafua akili za binadamu na kumuonesha kwamba mwanadamu ametokea katika chipukizi la wanyama na wadudu na uchafu na kadhalika, ariko Biblia sio kibivuga. Lakini Biblia haisemi hivyo. Tunaanza Imana iravuga ituremo umuntu. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu agisho yacu, awe na sura yetu, ase natwe na mfano wetu, batwara amafi yo mu nyanja, watawale samaki wa baharini, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, na ndege wa angani, n'amatungo n'isi yose, na kila hayawani na ulimwengu wote, n'igikururuka hasi cyose, na kila kitambaacho duniani. Kuboneka kwacu mu isi bwoko bw'Imana, kuonekana kwetu duniani yenye kabila la Mungu, ni huyu Adamu waremwe tumukomokaho. Ni huyu Adamu aliyeumbwa na Mungu nasi tukawa uzao wake. Ntabwo Adamu mu byukuri dusoma neza ko yafashe ubutaka busanzwe nk'ubu tureba. Kwa kweli tunasoma ya kwamba Mungu alichukua udongo kwenye ardhi, udongo huu tunaoona, hanyuma ngo aremamo umuntu amaforme, akamfanya mtu, akampa umbo, amumekeramo umwuka w'ubugingo, akampumzia pumzi ya uhai, umuntu abaho na mtu akaishi. Nta yandi mateka afite nyuma ye, hakuna historia nyingine kabla yake hiyo. Aho niho atangirira, hapo ndipo mwanzo wa binadamu. Dusoma neza ko amaze kuboneka Adamu wenyine, tunasoma ya kwamba baada ya kuwa Adamu ameonekana peke yake, Imana yamukuye mu rubavu iramumufasha iramumuha. Mungu alitoa ubavu mmoja kwenye mbavu zake akamfanya mwanamke akampa yeye. Dusoma neza ko abantu bose batuye ku isi noneho, tunasoma waziwazi kwamba watu wote wanaokaa duniani bakomotse muri uwo nguwo, wametoka kwa huyo amoko yose atuye ku isi, kabila zote duniani. Hahandi bafite sekuruza wao, hawana pengine ambapo wamechipuka ama wametoka kwa babu yao mwingine. Kuba hakiri iyi mbuto ya mwene muntu akiriho ku isi, rero kuwa mwanadamu anazaliwa anaongezeka duniani mpaka sasa yupo, ni kubwo muremyi wacu, ni kwa huyo muumba wetu. Ariko ikibabaje, lakini jambo la huzuni, tunaweza kwa maze kuremwa, tunasoma kwamba baada ya kuumbwa kwake, umugambi w'Imana wabaye nkaho burijwemo. Kusudi la Mungu ni kwamba lilikwazwa ama lilizuilika kidogo. Umugambi w'Imana waburijwemo, yani kusudi la Mungu ama lengo la Mungu lilikwazwa. Yagonge kubaho afite isho y'Imana. Huyu Adamu angepaswa kuishi akiwa na sura ya Mungu, akabaho afite ubutungane, anakuwa hapo akiwa mkamilifu, akabaho afite kwera mu ngeso ze, akiwa mtakatifu katika tabia zake, n'abazamukomokaho bose ubutotiri biremwa bigera butuye ku isi yose, na wale ambao wangezaliwa kwake si tungekuwa uzao mtakatifu. Uko mu ijuru bariho rwose mu mutekano n'amahoro, kadri mbinguni walivyo nasi ndivyo hivyo tungeishi. Niko nacyo babimeze, na sisi tungeishi hivyo. Ariko icyaha kije mu isi, lakini dhambi ilipochipuka duniani, kinyiriye mu uteka hayo umuntu akaryica, kupitia sheria ambayo Mungu alimpa mwanadamu akaiharibu, bituma umutekano yari yateganijwe wose, amahoro n'umunezero byose biburizwamo. Basi usalama wake na amani yake vikazuiliwa kwa sababu ya njia hiyo. Ariko ikitunezeza, lakini furaha yetu, kinatuma hari urubanza kati yacu n'Imana, kinachofanya kesi ama mateto yaonekane kati yetu na Mungu. Yari afite ubushobozi bwo muri Mungu. Mungu alikuwa na uwezo wa kuweza kuumba mtu mwingine, nta kimwe kimunanira, hakuna jambo linalomshinda. Ariko kibaze nge nawe, lakini tujiulize mimi na wewe, afite ubushobozi bwo muri Mungu, na mbona alikuwa na uwezo wa kuumba mtu mwingine? Kuki atarezwa ngo ahitamo icya, yaravuze ngo nukora icyano gupfuza, kwa sababu Mungu alisema utakapofanya dhambi utakufa hakika. Ariko aragikora na akafanya hiyo dhambi, na uyu munsi turacyari, na saa hii bado tungali tunaishi.
kuki yagize nibiki byamuje mu bigatuma yumva atare mundi muntu akareka none acumura akagumaho? Kwa nini nini kilimzuia Mungu asiumbe mtu mwingine akamharibu Adamu alafu akaumba mtu mwingine mkamilifu? Kwa nini? Munza ndiko za Petero, katika nyaraka za Petro somana za ngo yateganije ko nubwo azacumura ko kumukunda azana mucungura. Mungu alikuwa amekusudia kwamba Adamu atakapokosea atatuma ukombozi. Ni kabiri Bamruga Petero, waraka wa pili wa Petro, igice ni cya kabiri, sura yake ya pili, umurongo wa 18, fungu lake la 18 na 19 na 19. Haravuga hati, anasoma samahani avuga ibyuko mbere uko turemwa mbere uko tubaho yaratiganije kutaducungura. N'urwa mbere rwa Petero igice ni cya mbere umurongo wa 19. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza fungu la 19. Wewe 18. Tutaanza na fungu la 18. Kama n'urubanza rusingiye rw'Imana. Na hapa ndipo kesi ya Mungu imekita mizizi. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zitagira umumaro mwatojwe n'abasekuruza wanyu atari byangirika nk'ifeza ngizahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi hari umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ni ya Kristo. Wamenye n'Imana kera istararemwa ariko cyerekana kumeruka y'ibihe ku bwanyu abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibingiro byanyu be ku Mana. Ndasubira hejuru gatoya ku murongo wa 19 kwenye fungu la 19 hapa. Muumvirize neza bwoko bw'Imana. Sikilizeni hapa. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, bali kwa damu ya thamani nk'ay'umwana w'intama, kama ya mwana kondoo utagira inenge cyangwa ibara, asiye na ila asiye na wa, ni ya Kristo, yani ya Kristo. Wamenye n'Imana kera, naye amejulikana kweli tangu zamani, isi itararemwa, kabla haijawekwa misingi dunia, ariko cyerekana kumeruka y'ibihe ku bwanyu, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Tusomye imirongo, tunaposoma mafungu haya dusanga mbere yuko isi iremwa tunakuta kwamba kabla ya kuumbwa kwa dunia Uwiteka yateguye umwana w'intama. Mungu aliandaa mwana kondoo atararema isi, kabla hajaumba dunia, kabla hajaumba Adamu. Iyo ntama yateguriye iki? Sasa kondoo huyu kwa nini akaandaliwa? Birumvikana ko mu rukundo rw'Imana inadhihirika wazi kwamba katika upendo wa Mungu kera ko azatira amatukana acumura. Mungu alitambua tangu awali kwamba ataumba mtu naye atakosa, ariko urukundo rwayo ruyisaze, lakini kwa upendo wake mwingi rutuma tegura incungu, ukamfanya aandae ukombozi. Muri we hamwe na Yesu n'umwuka bateganya ko umuntu tumurema, ndani ya Baba na Mwana na Roho wakaandaa kwamba tumuumbe mtu huyu, nubwo azacumura, ingawaje atafanya kosa, tuzamucungura, lakini tutamkomboa. Inama zibera mu ijuru, kikao kitafanyika mbinguni. Yesu yitanga nk'umwana uzatira ku musaraba, Yesu akajitoa kama mwana atakayeangikwa msalabani. Inama zirabyuzuza, baraza ikakamilisha, umuntu abona kuremwa, mtu akaumbwa. Umuntu aremwa hateganijwe incungu izamucura cumuye, mtu akaumbwa baada ya kuwa kumeandaliwa fidia itakayomkomboa. Urukundo rw'Imana, upendo huu wa Mungu na ni umunsi n'umwenda kuri twebwe, na mpaka sasa ni deni kwetu. Kandi birabaje ko utabimenye wewe usingalijua. Ujahari nguru mu gitabo cyo mbere rwa Korinto, katika waraka wa kwanza wa Korinto igice cya 6 sura yake ni ya 6 19 lake la 19 kugera 20 hadi 20 ama 12. Mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka? Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana, aliye ndani mwenu mliye naye aliyetoka kwa Mungu, kandi muri abanyu ngo mwigenge, na ninyi si mali yenu ili mjitawale, mwaguzwe igiciro, babu mmekombolewa kwa thamani. nuko rero mutume imibiri yanyu himbaza Imana, basi tumikieni Mungu kwa miili yenu ama kumtukuza. Paulo atwandike ko turabacho ngo twigenge. Paulo anatuambia kwamba sisi si mali yetu pekee yetu. Utaze amateka, mtu ambaye hajui historia hii yumva ntawe n'umugenga hejuru ye, anajisikia kwamba hakuna mtu ambaye anamtawala. Ariko burya twaraguzwe, lakini tumenunuliwa, twaracunguwe, tumekombolewa, amaraso y'igiciro cyinshi, damu ya thamani kuu. Dufite umuntu tugenga noneho, tuna yule ambaye ametununua na ndiye anatutawala, kandi niwe yataba twese, yeye ndiye baba yetu. Bwana tumufite nk'umwenda rero, kumbe sasa sisi ni wadeni wake. Urukundo dukunda, ule upendo anatupenda, bwoko bw'Imana mugenzi urwo rugendo kuva umuntu yare mutezi uyu munsi. Kabila la Mungu mnapoangalia msafara huu tangu mtu aumbwe mpaka leo, ukara ukuntu umuntu yagiye hinda na kwere byangwa n'Uwiteka, unaangalia namna mtu amejichafua na kutenda yaliyo
ambayo si mapenzi ya Mungu. Imani kanachumi misi ntiturimbure. Mungu anaendeleza muda, anasukuma muda asituangamize. Wakwiriye kubyibazaho. Ungejiuliza. Mu gitabo cy'Ambere bwa Yohana, katika waraka wa kwanza wa Yohana, igice ni cya 4, sura yake ya 4, dusoma ijambo ry'urukundo rwayo. Tunasoma upendo wa Mungu humo ndani. Kuhera ku murongo wa 8. Ukianzia na fungu la 8. Haranditse ngo, imeandikwa, udakunda ntazi Imana, asiyependa hamjui Mungu, kuko Imana ari urukundo. maana Mungu ni upendo. Iki Hii cyerekana urukundo rw'Imana, ndio inadhihirisha upendo wa Mungu. nuko Imana yatumye umwana we w'ikinege mu isi, ni kwamba Mungu alituma mwanae pekee duniani kugira ngo tubone ko tubeshwaho nawe, ili tuweze kuishi kwa ajili yake. Muri iki ni urukundo ruri katika hili ndimo upendo umekamilika. Sio kwamba twakunze Imana, sio kwamba sisi tumependa Mungu, ahubwo nuko Imana ari yadukunze, bali ni kwamba Mungu ndiye ametupenda, igatuma umwana we kuba impongano z'ibyaha byacu, akamtuma mwanae kuwa fidia ya dhambi zetu. Doromwe urukundo rugaragarira nahanga. Angalia ni wapi upendo wa Mungu unadhihirika. Siko nje nawe twamukunze, sio kwamba mimi na wewe tumependa Mungu, nta nimbuto irimo kumukunda rwose, hata mbegu ya kumpenda hatuna sisi, ahubwo yadukunze tukembere ko tumukunda, bali yeye ametupenda kabla sisi kumpenda, atanga umwana we w'ikinege, akatoa mwanawe wa pekee. Kuri 19 w'icyo gice, katika fungu la 19 sura hii, haranditse ngo turayikunda kuko ari yabanje kudukunda. Imeandikwa kwamba tunampenda, kwamba yeye ndiye ameanza kutupenda kwanza. Uwiteka ni urukundo, Mungu ni upendo. Ngo udakunda ntabwo Imana, asiyependa hamjui Mungu. Reka tuganire urukundo rwayo noneho. Hebu tuangalie upendo wake. Akimara kurema Adamu, baada ya kuumba Adamu agacumura, Adamu akafanya kosa. Kitabu cy'intambara ikomeye, katika kitabu cha Pambano Kuu, chapitre 3:30, sura ya 30 ama sura ya 13, 3 samahani, sura ya 31 ama 31, urwango hagati y'umuntu na Satani, ambayo inaeleza uadui kati ya Mungu na Shetani. Akimara gucubura, baada ya mtu kuasi, Satani ngo ntiyarekeye aho ngaho, Shetani hakuishia hapo, yakomeje kumukurikirana, aliendelea kumwandama kugeza ubwo ngo azigarurira umuntu wese mpaka atakapojirejeshea mtu mkamilifu. Biranditse ngo iyo Yesu databara, yani imeandikwa kwamba Yesu asingaliingilia kati, yata intervena, asingaliingilia kati, ngo ubu abantu bose bafite na Satani kwa Imana, watu wote wangekuwa mkononi mwa Shetani na kumsaidia kupinga Mungu. ubu amatene naraha ngaha, hili kusanyiko ambalo twateranya ari inama yuko twatera ingoma y'Imana, tungekuwa tumekusanyika kwa ajili ya kupambana na enzi ya Mungu, ngo ariko wa intervene watabaye, lakini yule ambaye aliingilia kati akasaidia, ngo ni Yesu, ni Yesu mwenyewe. ariko nubwo dutabaye, hata kama alitusaidia, icyaha cyatwangirije ubwoko bw'Imana, dhambi ilituharibu, icyaha cyaratwishe, dhambi ilituangamiza. Reka mu gitabo kimwe mfite ahangaha, katika kitabu alichonacho hapa, hatubwira ibintu ebigera muri 16, ariko ntabwo bisome byose. Kuna vitu kama 16 ambazo zimeharibu mwanadamu, lakini ingaruka z'icyaha muri kamere yacu, ambazo zimekuwa matokeo ya dhambi katika asili ya binadamu. Utarabyumva neza, wakati hujasikia vizuri mambo haya, ntabwo hagaciro ubutumwa bwiza buzaniwe. Wewe hauwezi kupatia habari njema uthamani, ntabwo hagaciro gitambo cya Yesu, hauwezi kuthamini kafara ya Yesu. Ibyo abantu bakora ngo bakeze ubutumwa bwiza bumva ntacyo bimaze. Yote ambao watu wanaweza kufanya kupatia habari njema, wewe unaona kwamba haifai, kuko nta burwayi buyizo wowe, sababu haujisikii kwamba wewe nta kibazo ufite ahari, wewe unajitia huna shida, ariko wagize ikibazo, lakini una shida. Mu gitabo mfanga kivuga uburezi 25, katika kitabu cha malezi ukurasa 25, ingaruka ya mbere cyadusigiye kimaze kwinjira mu isi. Matokeo ya kwanza dhambi ilituachia, baravuze ngo la conséquence du premier péché se manifeste dans la vie de chaque homme par une propension au mal. Ingaruka z'icyaha y'umwana muntu, matokeo ya dhambi katika maisha ya mwanadamu, kandi ngo ni ingaruka ya mbere, ni matokeo ya kwanza, ngo nuko buri muntu wese avuka ahengamiye mu kibi. Ni kwamba mtu yeyote anapozaliwa anaegemea katika mabaya. Kuva Adamu yacumura, yani tangu Adamu afanye umuntu wese amukomotseho, yeyote aliyezaliwa kwake, ubimenya utabimenya, ujue ama usijue, ubishaka utabishaka, ukubali ama usikubali, uvuka uhengamiye mu cyaha. Wewe unapozaliwa tu unaegemea katika dhambi, kandi ntacyo wakora ngo uzahivane, na wewe hauwezi kufanya lolote ili uondoke katika nafasi hiyo. Wewe hina cyo wakimarira ngo haiwezekani ufanye lolote ili uondoke na halo. Yani imekuwa ulemavu. Niko bimeze, ndivyo mwanadamu amezaliwa. Nta muntu numwe usaguka, hakuna mtu ambaye anasalia hali hiyo. Naba twitana ngo uyu ni imfura, uyu ni muzima, uyu ni mwiza,
nta muntu uba utaremye mbuto udahengamye mu cyaha. Hata kama tunasema huyu ni muungwana, huyu ni mpole, huyu ni mwema, hakuna mtu anayezaliwa asipoegemewa kwa dhambi. Mu gitabo cy'Abaroma gatatu 10:12 katika Warumi sura 3 fungu la 10 hadi 12 baranditse ngo bose bakoze ibyaha. Imeandikwa ya kwamba sote tulitenda dhambi. Nta ukiranuka n'umwe. Hakuna mwenye haki. Nta ushaka Imana. Hakuna anayemtafuta Bwana. Twese niko byabaye. Sote tumezaliwa hivyo. None hepfo baravuze ngo katika hapo chini maandiko ya kabiri baravuze ngo le péché de trahir l'amour que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme. Icyatuma kimwe kinjira mu mutima wa Adamu. Matokeo ya pili ni kwamba baada ya dhambi kuingia katika maisha ya Adamu, wana bamukomotseho bose, yeye na uzao wake wote, wakishi rukundo twakundaga Imana. Matokeo yani dhambi iliharibu upendo ambao tulikuwa tunampenda Mungu. Kwa kundi Uwiteka yasuraga Edeni agasura Adamu n'umufasha we, Adamu kumva nezerewe. Wakati Mungu alikuwa akitembelea Edeni anawazuru Adamu na Hawa, wanamkaribisha kwa akuvanejejwe n'indirimbo z'abamarayika. Huyo Adamu na Hawa wanafurahishwa na nyimbo za malaika. Urwo rukundo yakundaga Imana kuva rwose yahaye karibu ibihe byose. Upendo huo ambao alikuwa anampenda Mungu na ukarimu wa kumkaribisha wakati wote, urwo rukundo rwarapfuye. Upendo huo ulikufa ndani yake. Niyo mpamvu ndi umunsi ugihendahendwa nyaboneka asanga Imana kuva nabiremereye. Ndio maana na wewe mpaka leo unaposihiwa wanakusihi kwamba umkujie Mungu, unasikia kwamba ni jambo gumu kwako. Kugeza ubwo gusanga nawe mu rugo, hata wanakukuta kwako nyumbani, bakwenda kuza guterana, wanakusihi kuja mkutanoni, kuva babishurira tike, na unasikia kwamba watakupa tiketi ama nauli. Abandi batubise mugatugaburira, wengine wanasema sasa tukija mtatupa tuzanywa iki, wengine wanauliza sasa mtatunulia soda ama tutakunywa nini. Kandi icyo muhamagarira na kila ambacho namuitia wewe ni inyungu ze, ni faida yake, ntabwo ari inyungu ze, ntari inyungu zundi, sio faida mtu mwingine. Bigasaba ngo manzi mwishurire, sasa yeye anaomba umlipie kwanza nauli, kama karushwa runaka, unampatia rushwa kidogo kugira ngo asange Imana, ili amtafute Mungu. Urukundo Imana yashyize mu mitima yacu, upendo ambao Mungu alikuwa ameweka mioyoni mwetu, wishwe n'icyaha, uliharibiwa na kuangamizwa na dhambi. Kandi mu gitabo cya Yobu, katika kitabu cha Yobu 22 uwo murongo atubwira ngo fungu linasema hivi, kwizera k'umuntu, imani ya mtu, nta nyungu Imana ifite mu buryo, hakuna faida ambayo Mungu anayo, uretse gusa kunezerwa hamwe nawe kuko umenye ubwenge, isipokuwa tu kufurahi pamoja nayo kwa kuwa na wewe umekuwa na hekima ya kumtafuta, kuko ubugingo buhoraho nk'uko afite, kwa kuwa na wewe umepata uzima wa milele ambao unatoka kwa Mungu. Ariko we ntatakennye, lakini yeye hana shida na niwe nyiri byose, yeye ndiye mwenye yote. Niyo takwizera twese tukavaho tutizeye, hata kama sisi wote hatutaamini, ntabwo bigabanyije ubutunzi bw'Imana, haijapunguza utajiri wa Mungu. Mu gitabo cya Yobu, katika kitabu cha Ayubu 22 ku murongo wa 2 fungu la 2 handitse amagambo akurikira, kuna maneno yafuatayo kuri ingingo y'ukuntu twahindanye urukundo Imana yadusha mu mitima rukaba rwarasibye, namna tumeathirika kabisa, upendo wa Mungu kawa umefutika ndani mwetu, maze agone tukanga. Mungu anapotusi tunakataa bwoko bw'Imana, kabila la Mungu, hari urubanza kati yacu n'Imana, kuna kesi ama mateto kati yetu na Mungu, kandi rufite ishingiro, na kesi hiyo ina msingi kabisa. Haranditse ngo mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira Imana? Imeandikwa kwamba je, mtu anaweza kuwa na mafasho yoyote ya kumfalia Mungu? Ni ikibazo, ni swali. Urumva rwose ari cyo wakora kwa kuti mari Imana umumaro, unajisikia kwamba una kitu ambacho unaweza kufanya na wewe unasema kwamba mimi ni mwenye mafaa kwa Mungu. Hepfati chini nukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe, kwa kweli mwenye hekima anajifalia lolote yeye mwenyewe. N'abakorera Imana niko byitwa ngo gukorera Imana, yo kubwiriza ubutumwa bwiza, na wao na wao mtumikia Mungu, ndio inaitwa kwamba tunaenda kumtumikia Mungu. Ni ufite inyungu ni wewe, lakini faida ni kwa ajili yako mwenyewe. Utabikora, usipofanya wewe uzabura ubugingo, utakosa uzima wewe mwenyewe. Imana ni yai, Mungu ni yule yule, hakizaba kigabonetse kuri yo, hakutakuwa na mapungufu yote kwake. Malaika barahimbaza, malaika mbinguni watamtukuza, ibindi bintu byandi masibira yihimbaza, viumbe vingine vya masayari mengine vinamtukuza. Kwakira umurimo wangu ukorera abandi, wewe kupokea kazi yake ili uweze kutumikia wengine, wewe uzabigiramo inyungu, faida ni kwa ajili yako. Mbese ishobora byose inazwa n'ukuri umukiranutsi? Je, mweza yote anafurahishwa na kwamba wewe ni mwenye haki? Cyangwa se utunganya inzira zawe hari icyo biyunguye? Au wewe mwenyewe kusawazisha njia zako kuna faida kwa Mungu? Nawe usoni gukora analize, usoni usenge mu bwenge, na wewe tafakari jambo hilo ndani ya akili yako. Ni wewe urwara, wewe ndio unaugua. Imana ntirwara, Mungu haugui. Ni wewe usonza, wewe ndio una njaa. Imana nisonza. Mungu hana njaa. Nokene ngufashwe, wewe ndio muhitaji. Imana ndifashwa. Mungu kajisikia kwamba anapaswa kufaidika, lakini katika ubinafsi. Kugeza ubwo azagera igihe ngo
ahuma mask injira mu gitaka akimeza atyo, kiasi kwamba atafikia siku yake na saa yake ya mwisho ya kuaga dunia akiwa katika hali hiyo. Nini utikunda? Nani ambaye hajipendi? Ndio wumva atarya bari bakarya? Nani ambaye anayejisikia kwamba hata kula lakini wengine wakuli? Tujya mu cyato nuko kitambuko ntarore cyamugiza hari, ili labda kipengele hiki kionekane kwamba dhambi haikumwasili yeye. Ndio wumva rekora rwose akarekura ibyiza afite abandi nabo biboneho. Nani ambaye anajisikia kwamba anaweza kuachilia mali yake ili aitawanye kwa watu wengine ili nao wapate kufaidika? Isi yose ngo yarahumanye, dunia yote imenajisika. Wose yumva ari wowe ahabwa ibihe byose. Kila mtu ana ubinafsi ya kwamba yeye ndiye apokee wakati wote. Icyaha cyakoze ibindi, dhambi ilifanya jambo lingine. Le péché est le désordre dans l'organisme, ni mtabache abantu n'abami. Katika kitabu cha Wafalme na Manabii, ukurasa 176, gitera kajagari, gishira kajagari mu mpagarike y'umuntu, kikaleta kukosa utaratibu katika msimamo wa binadamu, mu bitekerezo, katika mawazo yake. Unasikia trouble mazo gatintekerezo bose, akili zake zinapotea kabisa bitewe n'icyaha, sababu ya dhambi. Icyaha gitumira umudamu wawe kumva baye mubi. Dhambi inamfanya mwanaume angalia mke wake anaona yeye hastahili, kandi ni bamwirehereje intango, na yeye ndiye mwenyewe alikumchagua. Yaramukunze kuruta abandi bose, alikuwa anampenda zaidi ya wengine. Nyuma y'imyaka runaka, baada ya miaka kadhaa, muri kandi yahindutse ndani mwake na hajabadilika, nani wa wundi ni yule tu, akumva baye mubi, anamsikia, anamuona kwamba ni mbaya. Intekerezo zikaba trouble z'umutwe, akili zake zinaharibika. Kandi yafata n'undi wa kabiri, na akichukua mke wa pili, akaona baye mubi kindi gihe, baadaye na anaona ni mbaya, agashaka wa gatatu, anahitaji watatu, harabya no ku 10 na hadi wanawake 10. Kwa intekerezo, kwa sababu ndani ya akili za binadamu icyaha cyarahishe, dhambi imekwisha kupaharibu kabisa. Baravuze ngo hepfo ngo, anaendelea kusoma, Captif Satan, le péché ne peut résister au mal. Ikibazo kirenze ubwenge noneho. Jambo la kuhuzunisha sana zaidi, bitewe n'icyaha, sababu ya dhambi, cyatunyaza imbaraga zo kukiresista, zo guhangana nacyo. Dhambi imetunyang'anya nguvu za kuweza kukabiliana na kupambana nazo. Niyo mpamvu rwose aba faible mbere y'icyaha. Ndiyo maana kila mtu anakuwa mdhaifu na mlegevu mbele ya dhambi. Ukaba witwa umunyabyaha, unaishi tu kiitwa mwenye dhambi. Niko mu mpagarike niko habaye. Ndivyo katika msimamo wa binadamu imekuwa. Kuko igihe kigufi tukomeze hepfo aravuze ngo, hapo chini anasoma, il ne peut de lui-même se libérer du mal qui envahit son âme. Wewe nyine umuntu yanyazwe n'imbaraga yakwivana mu icyaha mu mutima. Yaani mwanadamu amekuwa kama mateka ya dhambi kiasi kwamba nguvu zake zote zimekwisha kuisha kabisa. Na uzabigerageze, na wewe ujaribu, ufate imihigo runaka, uwe na kiapo fulani, sinzongera kunywa inzoga, useme kwamba mimi sitakunywa tena, sinzongera gusambana, sitazini tena, sinzongera kwiba, sitaiba tena, sitakora ibi n'ibi, sitafanya haya na haya, kuri kure ya Yesu. Kwa sababu uko mbali na Yesu. Unaona kahiga leo unaapa, ukafata imigambi, unatoa nadhiri, unachukua mkataba, kesho tu yale uliyosema hutafanya ibyo wiyemeje bikakunanira, yale ambayo umeweza kuapa kwamba hutafanya yanakushinda. Dukeneye umucunguzi, tunahitaji mwokozi, dukeneye umuti, tunahitaji dawa, dukeneye ubutumwa bwiza, tunahitaji habari njema, tunahitaji nguvu ya kutushindania. Turimo mwende kandi mnaumva nawe, sisi ni wadeni na ninyi mnasikia deni. Sasa naho tugeze nawe reba, hata hatua ambayo tunaifikia nayo itazama. Umuntu uza, kama mtu anakuja ifite umuti, anakuambia mimi nina dawa ama nina tiba, wewe ndi buguhe ambayo nitakupatia, icyaha kibona urutabe, dhambi isipate nafasi ndani yako. Ifite umuti ndi buguhe, mimi nina tiba, urukundo rw'Imana rwari mu mutima wawe, ili upendo wa Mungu urudi ndani ya moyo wako. Ifite umuti ndi buguhe, nitakupatia tiba, icyaha cyangu urunuka, alafu utukue dhambi kabisa. Ibazo uwo mutawuziye mwisi, jiulize huyo tabibu ambaye anakukujia kabisa hapa duniani. Abantu benshi bamurwaniraho, watu wengi sana wanaweza kumwendea. Ingo nyinshi zasanwa, familia nyingi zinaweza kujengwa upya, abakobwa n'abasore bahatuza, wavulana na wasichana wanaweza kandi wa muti warabonetse, na hiyo tiba imekwisha kuonekana. Kumanywa yihangu waratanzwe, mchana peupe dawa ilionekana, na n'uyu munsi hadi leo abantu bazi kubakira, watu wamekataa kupokea tiba hiyo. Ngero hapo gatoya, anashuka chini, incapable de s'arracher à l'abîme du péché, mu kugaragara 18 katika kitabu cha njia salama ukurasa wa 18 kwa lugha ya Kiingereza, haranditse ngo umuntu kubogwa mu cyaha kagera habi cyane. Imeandikwa kwamba kwa kuanguka ndani ya dhambi mwanadamu akafika chini sana, yagiye ahantu bitengo ni kuzimu, alifika ahera ama kuzimu, ntiyashobora na gato kwikurayo, hawezi hata kidogo kuondokana na hapo. Yumrambura ikiganza, anahitaji atakayemnyoshea mkono, maze akamufata mu biganza ili amshike kugira ngo amukureyo, ili amuvute amtoe huko. Utamushatse, usipohitaji huyo, ahora zabu kushaka we, yeye anakuja kukutafuta wakati wote, ili akutoe katika shimo hilo, maze uve muri kwa kuzimu, ili utoke katika shimo la kuzimu. Le péché
epfati inapprécie même pas la nature divine. Twarangiritse cyose ubwo ngo la nature divine na kamera y'ijuru ko nabyita ikirere cy'ijuru, mbese njya mu ijuru ntago tukibagacira mu bwenge bwacu. Anasema kwamba tumeathirika kiasi kwamba anga la mbinguni, yani hewa ya mbinguni na asili ya mbinguni tuko mbali nayo kabisa. Amakuru turazi twese, taarifa tuko nazo zote, nta utarayumva, sisi sote tumezisikia uko mu ijuru hari amahoro, ya kwamba mbinguni kuna amani, hari umutekano, kuna usalama, kandi ko tuzaja na tutaenda, kandi njira kigenda zarateguwe na njia za kwenda huko zimeandaliwa, iteka ryose ya kwamba tutaishi milele. Ariko na n'uyu munsi mu bwenge bwacu, lakini mpaka leo katika akili zetu, iyo bakweretse ibyo mwisi, ubutunzi, imirima, amafaranga, unapoyaona mambo ya duniani, mashamba, mali, pesa na kadhalika, sekonda imwe irahabiswa butaga ibindi bitagaciro byo bamaze kuva byose. Sekonda moja tu inatosha kuwa wewe umesahau mambo yale ya mbinguni ambayo twarangirije icyaha, dhambi imetuathiri, maze byo mu ijuru mambo ya mbinguni bitagaciro mu bwenge bwacu, yakapoteza usamani wake ndani ya sisi. Tukihendwa ngo twizeye, ndio maana bado sauti ya Mungu inatusii na tubembeleza, capable de vivre une vie sainte. Ntibishaka ko umuntu yabaye imibereho yejejwe, imibereho yera, atagize ikintu kimutabara. Haiwezekani mwanadamu apate maisha matakatifu asipopata msaada wowote kutoka mbinguni. Vraiment la message choisi baravuze 399, ujumbe chagulifu kitabu cha kwanza ukurasa wa 329, ngo icyaha cyatere urozi mu maraso yacu, ya kwamba dhambi imetupa sumu ndani ya damu zetu. Urozi nibwo mbese bunyura mu mitsi yose ibihe byose, ni sumu ambayo inasafiri pamoja na damu katika mishipa yetu siku zote. Dukeneye umuti uhandura ubwo burozi, tunahitaji tiba ambayo itaondoa sumu hiyo. Non seulement le péché l'éloigne de Dieu, mais détruit dans l'âme à la fois le désir et le pouvoir de le connaître. Ngo icyaha ntabwo cyacanye kure y'Imana gusa, dhambi haikutupeleka mbali na Mungu tu, ahubwo cyangirije no mu mutima wacu, bali iliharibu hata ndani ya mioyo yetu ubushobozi bwo kukimenya. Yani dhambi iliharibu ndani ya mioyo yetu uwezo wa kuitambua, tutaka n'ubushobozi katunyang'anya pia uwezo wa kumenya Imana, wa kumjua Mungu. Ku buryo mbese uri mu cyaha, kiasi kwamba mtu ambaye yumo dhambini kugira kirabuka bisanga umuntu amugenderere, yani kutazama hiyo dhambi na kuigundua inabidi mtu amtembelee, amanza mwereke musomeye, amuoneshe kwa kusoma, umanza uhende umubembeleze, kuko ubushobozi bumenye ngo kini icyaha, kwa sababu uwezekano wa kutambua hii ni dhambi, icyaha cyarahakindi. Dhambi imekwisha kufunga lango hilo. Kumenya Imana, kujua Mungu, icyaha cyarahakindi. Dhambi imefunga lango. None ikibazo boko bw'Imana, swali sasa kabisa, wari kutureka cyo gusa, Mungu angetuachilia tu hivyo tukabaho, yani tunaishi tu, ariko nta ncungu, nta buryo, nta mwaye, nta system yateguye izatweza, yani bila fidia, bila ukombozi, bila njia ambayo Mungu ameiandaa kututakasa. Yari kuzagenda biti, ingekuwaje? Ubisi imeze gute? Dunia ingekuwa namna gani? Sinshidikanya ko hanga rwose hari abana b'Imana. Bila shaka sehemu hapa kuna watoto wa Mungu. Twese turabyifuza twese, na sisi sote tunahitaji Mungu, tuzamukorera, tunahitaji tumtumikie. Ariko hari icyakozwe, lakini kuna jambo lililofanyika. Nta muntu ari kwiza kugira ngo uzagere igihe wimenyesha ngo Imana niyo yakuremye, ili uweze kugundua na kutambua kwamba wewe umeumbwa na Mungu, kugira ngo uzabashe kugira imbaraga yanga icyaha nawe, ili ufikie hatua ya kukataa dhambi. Kuko kubabivuze ko wese twagiye twangirika, kama vile hapa kitabu kimesema namna tulivyoathirika, ntabwo tukiriyongera, sisi hatuko tena huko kuby'imbaraga Imana twongera, kwa sababu neema ya Mungu tumepata nguvu zake. Hari umuntu yaminjagiye muri twebwe, kuna neema ambayo amemimina ndani mwetu binyuze mu jambo ryayo, kupitia neno lake. Ituma hanga hari abantu bahicaye, ndio maana watu ambao wamekaa hapa banga icyaha mitima yao, kuna watu ambao wanachukia dhambi, na wao wanawinda dhambi kabisa. Ingo zao zari zisenyutse, familia zao zilikuwa karibu kubomoka, zihagaze neza, kwa sasa zinasimama vizuri. Hari abarabaje n'abasambanyi, kuna wale ambao walikuwa wezi na wazinifu, ubu barabyanga, kwa sasa wamekataa kabisa. Kandi ibyo byabayeho, na hayo yaliyofanyika, nta projet bateguye ngo bikore, hawakuwa na mradi wowote kwa ajili yao ili wafanye hilo, rwa rukundo rw'Imana, bali ule upendo wa Mungu. Ntabwo byayitunguye kubona tugiye mu cyaha, haikuja ghafla ili watu waonekane wameanguka katika. Ntabwo yaramye inama iducungura ko ducumuye, oya, Mungu
hakufanya baraza ya kutukomboa sababu tumefanya hiyo dhambi, bali Mungu alikuwa ametazama hilo hapo awali, akaona kwamba tutaathirika, ategura uburyo buzatweza. Mungu akaandaa namna ya kutukomboa. Umwana we w'ikinege, mwanawe wa pekee, yambura ubumana, akajivua uungu, yambara wa kimuntu, akavaa ubinadamu. Wakorintho wa 2:5-9, Wakorintho wa 2 sura 5 fungu la 19. Ni Imana imwinjiramo, na Mungu naye akaingia ndani yake. Inyuma yambara umubiri, nje akavaa mwili wa binadamu, ariko ari Imana imwicayemo, lakini Mungu akiwa amekaa ndani yake, kugira ngo rero wa muntu warimanganijwe, ili aweze kuangalia huyo mtu ambaye kabisa ameletewa hila na shetani, yengere ngumwe nawe, umoja urudi kati ya mtu na Mungu. Wakorintho wa 2:5, Wakorintho wa 2 sura 5 fungu la 19, ni kwandika bwoko bw'Imana, ndivyo imeandikwa watu wa Mungu. haranditse ngo, imeandikwa kuko muri Kristo ari mw'Imana yingiye n'abari mw'isi, kwa kuwa ndani ya Kristo ndimo Mungu amejiunga na walio duniani, ntiyabikira baraho ibicumuro byabo, siwahesabie tena dhambi zao. kandi noneho tena yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ametuwekesha neno lililo kamilifu. Nicyo gituma turi mu cyimbo cya Kristo, ndio maana sisi ni mitume pahali pa Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, ni kana kwamba Mungu anawasii ndani mwetu. Murebe barugendo bwoko bw'Imana, angalia msafara huu, nguwo Yesu aramanutse, Yesu ndio huyo anashuka, aje rwose mu mwuka, anakuja kwa roho, yinjiye mu nda ya Maria, anaingia ndani ya tumbo la Maria, umwana imbuto muri we, akageuka mbegu ndani mwake. Ni project ya kirekire, katika msafara mrefu, avutse nk'umuntu nk'abandi bana, amezaliwa kama mtoto mwanadamu, afashe urugendo rwo kuvukira mu Yesu Kalvari, safari yake ya maisha hadi Kalvari. Yari yiyemeje ikintu kimwe, alikuwa amekusudia jambo moja. Kitabu cha Luka 15, katika Luka sura 15 handitse umwana wazimiye, imeandikwa ndani mtoto mpotevu. Ujya mwana wazimiye, huyu mwana mpotevu ni twebwe, ni isi, ni dunia hii, asaturikana ya kudushaka, akachukua safari ya kuja kututafuta. Mbyukuri gende nawe mutekereze, nta muntu na umuzagenzura na mu mateka y'isi. Na ninyi tafakarini kabisa katika historia ya dunia, hari abantu bakunda abantu babo, kuna watu ambao wanawapenda wenzao, bakunda imiryango yao, wanapenda familia zao, bakunda moko yao, wanapenda kabila zao, bakunda ibirere by'iwabo, wanapenda maeneo yao. Ariko nta numwe warabaye ministre, lakini hakuna mmoja wao ambaye amekuwa waziri, ngo avuga ati ndi kubona wacu ameze nabi, ambaye amekuwa waziri akasema naona eneo la kwetu hari ubuyobozi bubi, kuna kuwa na uongozi mbaya, bakene kwigishwa, wanahitaji kufundishwa. Maze ngavuga ati bwana president, anasema bwana rais, yakuba rwose gusaba imbabazi, mimi nakuomba tu, nkeneye ko rwose iri kamba nyambitse, nataka taji hili ambalo umenivika rwose ngikuyemo, mimi navua. Mbabazwe n'abaturage biwacu, mimi huzuni yangu ni kwa ajili ya wakazi wa kwetu. Ngiye kubara nyumba 10, mimi nakwenda kuwa barozi ama nyumba 10, amashuri nize, shule zangu, ubuhanga mfite, elimu nilionayo, ngiye kubayobora, mimi nakwenda kuongoza kijiji cha kwetu. Wani ngiye bazamaze gutungana neza, watakapokuwa kwenye laini nyuma y'imyaka runaka, baada ya miaka kadhaa, wenda nzagaruka, basi ndio nitakuja. Mbese mwamuona mwisi, mmewahi kumuona duniani? hana president abikora, hakuna hata rais ambaye amewahi kufanya. Kana kunda abaturage be, anapenda raia wake, ngavuga ati ndagiye kwicara rwose mu giturage, yeye aseme mimi nakwenda kwetu kabisa, amashuri nize, nimesoma, maze na heri wacu, lakini nitaanzia kwetu. Ariko Yesu, lakini Yesu nawe yari umwana w'Imana, yeye ni mwana wa Mungu. Amerika baririmba, malaika wakiimba, ingoma niye, utawala ni wake. Amerika bose ari munsi y'ubutegetsi bwe, malaika wako chini ya mamlaka yake. Biranditse ngo yivanye ibikamba wenyine, imeandikwa kwamba taji lake alilivua kuna mwene Mungu, kwa sababu ya upendo anaopenda mwanadamu. Ni kitabu cha Yohana gice cya 10, katika Yohana sura 10 mu 17 fungu la 17, harabaganye wenyine byivugira ageze ku isi, kuna namna alivyoongea akiwa hapa duniani, aravuga ngo, akasema 10:17, sura 10 fungu la 17 na 18, igituma data nkunda, kinachomfanya baba anipende, nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ni kwani napenda natoa uhai wangu ili niurudiane. 18, na ubunyaka, hakuna anaye nipokonya, ariko mbutanga ku bushake bwanjye, na utoa kwa hiari. nshobora kubutanga, naweza kuutoa, kandi nshobora kubusubirana, alafu naweza kurudiana, kwa sababu hiyo ndio sheria niliyopewa na baba. Isara mubwiye ngo, baba yake alimwambia, umudendezo ushaka wa kwangu, una uhuru, dhamiri safi, ukitaka unaweza kataa, cyangwa ukemera, au unaweza kubali. ntabwo ntatekwa mushizeho, hakumurazimisha, yakomotse umutima we, bali imetokana na moyo wake. ntabwo nanezerwa, akasema siwezi, nubwo abarika bandirimbira, hata kama malaika wanaimba. mwene muntu amaze kungana ageze hari ameze kuriya, mwanadamu akiwa katika hali hiyo mbaya, icyakimugejeje habi, dhambi inamfikisha mahali pabaya. umuntu kwakunze kuriya, mtu ambaye tulimpenda hivi, umuntu niremeye, mtu ambaye tuliumba, ntabwo mbata y'umwanzi,
amekuwa mtumwa wa dhambi. Ngengo azabikoresha kizima. Mimi nataka awe chombo safi. Iyambura ikamba. Akavua taji. Ngo yivana mu bugingo wenyine atanga ubugingo bwe. Akatoa uhai wake yeye mwenyewe kwa hiari yake. Namara bahavukiye mumvure wi. Angalieni mahali amezaliwa katika holi ya ng'ombe. Katika holi ya ng'ombe. Mubyukuri isi yose ari wayiremye. Mtu ambaye aliumba dunia nzima. Kandi bwa ijuru riziko na mbingu inafahamu. Ni plan de Dieu, ni plan hambara. Hilo ndio lengo kabisa, ndio mpango kuri tere. Ni mpango kabisa wa vita ambao anataka kukabiliana na shetani. Bahangane yambaye umubiri. Ili waweze kukabiliana kwa amevaa mwili. Adamu yatsindiwe. Mahali ambapo Adamu alishindwa. Bahangane amuneshe. Yeye Yesu ashinde. Kugezwa na mwaka umuntu we. Kiasi kwamba atapokonya Adamu mkono. Adakoresha imbaraga. Bila kutumia nguvu za akoresha neza gusa. Akitumia neema. Amagambo meza. Maneno mazuri. Akoresha ubutumwa bwiza. Akitumia habari njema. Kugezwa umuntu amweza. Amtakase mwanadamu. Akoreka musubirana. Anamurudiana. Mu bitabo cya Isaya 53. Isaya 53. Ngwabyeretswe mbere ko aza mwisi. Alipata maono katika hali ya maisha yake kabla hajaja dunia. Aliona ya kwamba pamoja na kuwa ataumia. Nubwo bazamwanga. Pamoja na kuwa atachukiwa. Bakamureba nk'ikitariho. Pamoja na kuwa atadharauliwa kabona hanyuma yaho. Lakini akaona kwamba baadaye ibiturika mu bisebye. Akaona utungu wake utaleta uzao mzuri. Abona bazemera izina rye. Akaona watu watakaoliamini jina lake. Abona bazateruka n'icyaha. Akaona watu watakaojitenga na dhambi. Abona bazahimbaza Imana mu mili yao. Akaona watu watakaotukuza Mungu katika mili yao. Nimutera courage. Basi akawa na bidii. Nimutera ubutwari. Akawa na mamlaka kabisa na nguvu. Azumujumwe. Akaja kabisa kwa nia moja. Boko bw'Imana. Kabila la Mungu baho. Hakuna mtu anayeishi nkawe ambaye alijaribiwa kama yeye. Ili kabisa aweze kutimiza. Bamuhira akivuka bamuhiga. Walimuwinda akiwa bado mtoto mchanga. Kandi bakabibona. Na akaona tu. Isara bireba. Baba yake akaona. Yesu none ayibona. Yesu naye akayaona hayo. Barahunza bagiye mu Egiputa. Wakaenda Misri. Aragarutse. Akarudi. Cyacika intege. Hakukata tamaa. Ije cyagera. Wakati ukawadia. Bene se bavukana. Ndugu zake waliozaliwa na baba moja. Muri Yohana 7. Katika Yohana sura 7. Kwa upendo anaotupenda. Bamuki intege. Wakamkatisha tamaa. Hadi waje gucungura umuntu tu. Wewe umekuja tu kumkomboa mtu. Wigeze umwana w'Imana. Kwani wewe umejifanya mwana wa Mungu. Yerusalemu. Wewe nenda Yerusalemu. Abafarisayo baratera. Angalia mafarisayo wanakusanyika. Hari gitorano gihari. Kuna mkutano mkubwa. Nende kukora ibitangaza. Mbona wewe unafanya maajabu? Ariko twumva. Na ndivyo tunasikia. Ngaho yayi. Nenda huko. Ndati mugende. Yeye akasema nendeni huko. Nange ndagenda hanyuma. Nami nitakuja baadaye. Niko byanditswe muri Na ndivyo imeandikwa sura 7 ya Yohana. Arabreka baragenda. Wakaenda. Ukatachogoraga kwa sababu hakukata tamaa ama kulegea. Anyura indi nzira. Akapita njia nyingine. Ageze Yerusalemu. Alipofika Yerusalemu. Yumva abantu bigisha. Akasikia mafundisho. Abantu bahindanye. Namna watu wameharibika. Biranditswe ngo imeandikwa. Yagiye mwibaraza. Akaenda kwenye baraza. Maze avuga misio yamuzanye. Akasema kazi iliyomleta. Avuga ibyuko muri we harimo isoko y'ubugingo. Akasema ndani mwangu kuna chemchemi ya nk'amazi. Ambayo ni kama chemchemi. Uzayakira wese. Yule atakayepokea hiyo chemchemi. Nawe azakirwa ubugingo. Naye atapokea uzima huo. Yacogoye. Hakukata tamaa na kulegea. Igice cya 10 sura ya 10 ya Yohana. Yohana 3:1. 31. Abayuda babonye rwose ko imirimo myiza. Wayahudi walipoona anafanya kazi njema. Babonye imisaje kwigeraho. Walipoona na karibia lengo lake. Baterwa amabuye. Wakaokota mawe. Baje kuyamutera. Wamtupie. Bariko mu maso he. Lakini uso wake ntiyaza hinduka. Ukang'aa. Ntiyabarakare na rimwe. Hakuwakasirika hata kidogo. Sababu alikuwa na kazi anayoilenga. Ubwoko bw'Imana. Kabila la Mungu. Tumufiteho umwenda. Sisi ni wadeni. Kandi utabyitaho wese. Na yule asiyejali. Ejo ruzahinduka. Baadaye mabadiliko yako. Yani tengera babwiye ati bavandimwe. Imeandikwa akasema ko naje kumanywa. Mimi nimekuja mchana muri mwebwe. Nikakaa ndani mwenu. Nakoze imirimo myinshi yatantumenye. Nimetenda matendo mema. Mwibonye mwese. Mumeyaona matendo na kuyashuhudia. Mundereke amabuye. Kwa nini mnanigonga mawe? Ni ibikimba kore bibi. Nimetenda jambo gani baya? Yarafite ijwi ryiza. Alikuwa na sauti nyororo. Yabaga ari kuvuga. Alipokuwa akiongea. Ukumva ari indirimbo nziza. Sauti yake ikawa kama myoyo ya watu mu mayira. Alikuwa akipita kwa njia. Marko 6 aravuga ngo. Marko 6. Baje kumva kare munyura mu karere. Walipokuwa wanasikia kwamba atapita kwa njia. Abato n'abakuru, wakubwa kwa wadogo, abategetsi n'abasivili, watawala na raia, bakipanga ku nzira. Wao wote wanachipanga kwa barabara, hata na viongozi wa serikali wanajeshi. Bari kwa hanyura. Walikuwa wanangojea atapita. Hera saa moja. Tangu asubuhi. Saa 2. Saa 2. Saa 4 saa 5. Saa 4 saa 5. Bicaye ku nzira. Wakiwa wanasubiri tu kwa njia. Wamugabo ntaragera hanga. Je, yule bwana hajaja? Yabahingutse anapotokea abantu bose barwaye, wale wagonjwa wote bagasigara baririmba.
wanabaki wakiimba, bagasigara bahimbaza, wanabaki wakitukuza, bagasigara basimbuka, wanabaki wakirukaruka. ubwoko bw'Imana yadukora ikintu cyiza. Kabila na Mungu ametenda jambo jema. Mtu ambaye ana ntabwo yahenderwa kuba Mkristo, hawezi kabisa kubembelezwa kuwa Mkristo. ngo nyaboneka yizera ubutumwa bwiza, kubembelezwa kwamba jamani pokea habari njema, utazi amateka cyakora. Ila mtu ambaye hawezi kujua historia hii, hari wa resista, labda unaweza kushinda kubembeleza, lakini ukiona kwa turi hano kuri sisi wote ambao tuko hapa sasa, hatazi ko byabaye kwa kweli. Nani ambaye hajua kwamba haya? Nani ambaye hakusikia hiyo habari? Utayizi wese, yule ambaye hajui hiyo habari. Sasa unasikia kwamba wewe umetoka wapi? Mu byukuri na ukoze mbese kore etude na wese n'uwigisha wewe. Na wewe uwe kama unajifundisha mwenyewe. Uziswa kubyaye, unajua baba aliyekuzaa, unajua babu, usokuruza wawe, unajua babu mkuu, naye ana baba, naye ana baba yake. Twese ko turaha, sisi sote tulio hapa. Ari Carrefour twahuriramo, kuna sehemu tunaweza kutania, ni kwa Adamu. Ni kwa Adamu. None ukavuga Adamu yakomotse. Sasa unajiuliza Adamu yeye ametoka wapi? Ni batararemwe. Kama hakuumbwa, mudaho yavuye. Ametoka wapi? Abanyabwenge bisi bati yagiye ihinduriza mu tusiyama. Wenye hekima wa dunia, yani wataalamu wa dunia nasema badilishwa kwenye wanyama ni uongo. Hano hari park hari. Hapo kuna mbuga ya wanyama. Nano hari impundu muri. Huko kuna soko mtu. Hari ingagi. Kuna wanyama wale ambao wanafanana na binadamu. Kuki byakera byihinduje umuntu kaboneka. Sasa mbona hao walibadilishwa mtu akaonekana? Ni ukuri. Kama ni ukweli. Kuki izi umuze dahinduka zo. Hao sokwe ambao wako kwa poli kwa saa hii mbona hawajabadilika wewe watu? Kuba waremwe n'Imana. Kwa kuwa uliumbwa na Mungu. Ukabukiriho. Ukiwa bado uko hai. Ukawaracumuye. Na umekosa. Kandi cya ihemba ari urupfu. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Ukaryama bugacha ugasinzira bugacha. Hivyo umwaka miaka 5-10 mwaka miaka hadi miaka 10 ugashaka ukabyara. Wewe unaolewa, unaoa, unazaa, ukura kinzu ukagira karima, unajenga nyumba, unakuna shamba, kuri kibuna bitakutaje bwaturutse, unatembea juu ya ardhi ambayo hujui imetoka wapi. Uri umwenda wa kuremye, wewe ni mdeni kwa yule aliyekuumba. Mu gitabo cya Mika, katika kitabu cha Mika sura yake ya 6 hari amagambo kuri cyaboko bw'Imana, kuna maneno yafuatayo. Uwiteka arukeneye, Bwana anatuhitaji, adufite uburenganzira, ana haki kabisa juu yetu. Kuko ntabwo twakora Satani kandi ataraturemye. Hatuwezi kabisa, hatupasi kumtumikia shetani na yeye hakutuumba. Umugabane munini buzima bwa mwene muntu, abantu benshi, idadi kubwa kabisa ya watu hawukora wabaremye, badala ya kumtumikia aliyewaumba bakarutara baremye, wanamtumikia yule ambaye hakuwaumba. Na ugenzie mu munsi wose, na wewe ukiangalia na kutafakari siku nzima, iminsi usoma ijambo ry'Imana, amasaha usoma ijambo ry'Imana, yani muda ambao unasoma neno la Mungu, amasaha usoma babaye, masaa ambao unawajali na kuwazuru wale ambao ni wahitaji, amasaha usenga so muganire mu masengero, masaa ambayo unapiga magoti na muomba Mungu ili uweze kuongea naye, masaa mu bindi, na yale masaa ambayo wewe unapotelea katika mambo mengine, na wamenye uko wariwe, na wewe unaweza kutambua na mtumikia na yule aliyetuumba akanaducungura na kutukomboa afite duro y'imirimo yake, ana haki ya kutudai kazi. Mu gitabo cya Mika 6 katika Mika sura 6 umurongo wa mbere fungu lake la kwanza kugeza ku murongo wa 3 hadi mstari wa 3, mwumve amagambo bwoko bw'Imana. Mtasikia maneno haya. Noneho ni mwumve icyo Uwiteka avuga. Basi sasa sikieni asema hapo Bwana. Ati haguruka uburanire imbere y'imisozi, simama utete mbele za milima, udusozi twumva ijwi ryawe, vilima navyo visikie sauti yako. Na misozi mwe sikieni enyi vilima, na mfatiro zitajegajega, na ninyi misingi ya dunia isiyotikisika, nimumve kubona ku Uwiteka. Sikieni kuteta kwa Bwana, ku Uwiteka afite urubanza n'ubwoko bwe, maana Bwana ana matete na watu wake, kandi azabana na Israeli, na atateta na Israeli. Yewe bwoko bwanjye, enyi kabila langu, nakugize nte? Nimekufanya nini? Icyo nakuruhijeho ni igiki? Ni nini nilichokuchosha? Nawe kimpamye, na wewe nishuhudie. ngururu urubanza Uwiteka afite. Hiyo ndio kesi ambayo Bwana anayo na sisi. Arimo atubaza, anatuuliza, mumpamye, mnishuhudie icyo nabamukiyeho, mimi nilichowakosea. nawe ndio mushinga yakoze, na wewe angalia muradi aliofanya. Acumuye kandi cumuye ntacyabuze mu buzima, mu bugingo bwe, mu butunzi bwe, anakwirukanseho. Umefanya dhambi na yeye hana hasara katika utajiri wake, lakini anakutafuta. Yesu kumusaraba, yapfa kumusaraba. Yesu msalabani alipoangikwa, ngo amajwi menshi aramwongoreye kumusaraba, sauti nyingi zilimnongoneza kwenye msalaba. Niko byandikwa bwoko bw'Imana, ndivyo imeandikwa. ngo aramubwira ngo sauti zikamwambia, abadayimoni, pepo wachafu, ariko nturebe ko abaje gucungura batakwitayeho. Wakamwambia haone kwamba hata uliokuja kwa ishanga bari barahamagaye wenyine. Angalia taifa ambalo alikuwa ameita pekee yake, ukabakura mu Egiputa, wewe umewatoa katika nchi ya Misri, igihugu nta gihugu bagiraga, ukawapatia nchi hawakuwa na nchi. Reba ukuntu bose
imyaka yose wagiye ubarinda mu butaha ndose birukankaho. Angalia katika jangwa miaka yote wewe kabisa ukiwajali. Amahanga agiye abatera kabarwanirira. Mataifa walikuwa wakikuja kupigana nao wewe unawapigania. Ariko reba kunwa kugenje. Lakini angalia namna wamekufikia. Haryo ntago bari kuri mission. Si wewe uache kazi ile yokuleta. Kisubira mu ijuru. Ujirudilie mbinguni. Ngo majwi yamwinjiye mu matwi. Hizo sauti zilimuingia masikioni. Ariko ari jambo ryamukomeje. Lakini kuna neno ambalo limtia nguvu. Yibutsa Maria. Alikumbuka machozi ya Mariamu. Mariamu namwibuka Magdalena. Mariamu Magdalena machozi yake. Chaji Betania. Huko Betania. Ngo Maria uriya mudamu yari indaya. Huyu Mariamu alikuwa kahaba. Cyaramwishe cyose. Dhambi ilikuwa haribu kabisa. Yihana ubusambanyi none kabwa mejo nko. Anatubu uzinifu leo kesha anazini tena. Ibihe birindwi mvana na daimoni. Nyakati 7 Yesu akamtoa pepo. Yumva rejejwe. Yeye akajisikia mzima. Amekuwa mtu mzima. Iruba rwose kuja akabagabo irashira. Tamaa mbaya kabisa wanaume kamtoka. Yumvise ngo Yesu arasura musaza we. Aliposikia kwamba Yesu atakuja kutembelea kaka yake. Yaragiye kwa Simoni. Yaani alikuwa anakwenda kwa Simoni. Arahataha. Akaenda huko. Yari yatega mafuta azamusukaho. Alikuwa ameandaa mafuta marehemu ambayo yibaza ibintu Yesu yamukoreye. Lakini akajiuliza yale mambo ambayo Yesu alimtendea. Amajoro yarahana hari nk'umusazi ahanda sambana. Anakumbuka usiku walilala hapa na wanaume, kesho analala pale na wanaume. Yesu guhura byonyine gusa. Kukutana na Yesu tu. Agacha bugufi imbere ye. Akanyenyekea mbele zake. Yesu jambo amubwiye. Yesu neno alilomwambia. Ibyo yamukoreye. Matendo alimtendea. Amaraso yarezwe. Damu yake ikatakata. Igihe mwa Simoni noneho. Wakati Yesu alikuwa kwa Simoni. Yategoye amavuta. Mariamu alikuwa ameandaa ile marehemu. Hanyuma akapasura kamena kurenge bya Yesu. Kisha akafungua kichupa akamimina kwenye miguu ya Yesu. Yanditse ngo bamuguye nabi barabasaza be intumwa bamugwa nabi. Imeandikwa kwamba watu walimutukana na kumkejeli. Amavuta yenza pfuiki. Marehemu haya ya thamani. Ubutunzi bwe bwose. Na utajiri wake wote. Yari yaguze mafuta. Alikuwa amenunua mafuta yale. Yesu garangizama amaso. Yesu sasa kaangalia watu hao. Bose bamuguye nabi. Watu walikuwa kabisa wakijichukulia mbaya. Maria yake intangwa ya gusoka bava mu cyo cyumba biteni isoni no kubaguwe nabi. Mariamu alikuwa kabisa anapiga hatua kwenye rumu hiyo ama kwenye chumba hicho kwa sababu watu walikuwa wamemwambia maneno mabaya. Yesu arabakebuka arababwira n'ijwi rikomeye. Yesu akawaangalia akawaambia kwa sauti kali. Maria ni mumureke. Akawaambia mwacheni huyo Mariamu. Mumugwe nabi. Msimutendee mabaya. Biriya bintu akoze. Hayo anayoyafanya bizavugwa iteka ryose. Yatatajwa yatakumbukwa milele ama daima. Kila kintu Maria akoze. Kile ambacho Mariamu amefanya. Wani ku mutima waguzishimwe by'Yesu amukoreye. Moyo wake ukijaa shukrani kwa yale ambayo Yesu alimtendea. Yesu ari ku musaraba. Yesu akiwa msalabani. Yamaje mubwe ngo narekure mission ayigendere. Zile sauti za kunongoneza kwamba aache kazi ya ukombozi. Yibutse Maria. Akakumbuka Maria. Ati nubwo nakiza Maria wenyine gusa. Akasema hata kama nimponye Mariamu peke yake. Hata kama ubugingo buhoraho. Apate uzima wa milele. Umusaraba ndawihanganira. Nitakubali kuvumilia msalaba. Nubwo bano bantera amabuye bose hata watu hawa wote wanigonge mawe. Ariko Maria nzamujyana. Lakini Mariamu nimpeleke mbinguni. Wako bw'Imana turi mu mwenda. Watu wa Mungu sisi ni wadeni. Nta Yesu atakoze. Hakuna jambo ambalo Yesu akufanya ngo tubone ubugingo buhoraho. Ili tupate uzima wa milele. Ikindi kinejeje. Jambo lingine la kupendeza. Naho aratugendereye. Angalia anatutembelea. Muri si yacu. Anakaa katika dunia yetu. Ayirayemo isi umuzimu. Analala katika dunia iliyolaaniwa. Abaje gucungura. Watu ambao wamekuja kwa kukomboa. Baramwanza. Wanamkataa. Hacitse intege. Hakate tamaa. Bamuje ku musaraba. Wanambeba msalabani. Yarebye nabi. Yeye hakuangalia vibaya. Arazutse. Akafufuka. Arababwira ati. Akawaambia. Nubwo ngiye. Hata kama ninakwenda nzaboriza umufasha. Nitawatupelekea msaidizi. Igibuzo umufasha Mwuka Wera. Huyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Azemeza bisi icyaha cyabo. Atawakubalisha walimwengu dhambi zao. Abahamira gukiranuka. Ili awaonye kwa ajili ya haki. Ababwiriye amateka bazakirwa. Awaambie historia na hukumu watakazozipata. Wenda hari bazahinduka. Ili angalau wapate kubadilika. Uwiteka dukunda boko bw'Imana. Bwana anatupenda watu wa Mungu. Ndio nuvura haki twaganyira cyane. Hatuna jambo lililo kuu. Ingingo ni twaganyira ni nyinshi. Kuna vipengele vingi ambavyo tungeweza kuongea. Lakini jambo la maana ambalo ni zaidi ya mambo mengine. Kuba uriho ni urukundo rw'Imana. Kuwa unaishi ni upendo wa Mungu. Kuba uryamga cyane ni urukundo rw'Imana. Kuwa unalala na kuamka asubuhi ni upendo wa Mungu. Ni umunsi kuba gukurikirana cyo gushakisha ni urukundo rw'Imana. Na leo kuwa Mungu bado na kuandama na kufuatilia kwako katika kazi zako ni upendo. Kuna kile giterane na kusanyiko hili ni umutungo mwinshi. Ni utajiri mwingi. Ni Imana kaza kumitima abana bayo. Ni Mungu ambaye amegusa mioyo ya watoto wake. Ati mutangi mali yanyu. Anasema toeni mali zenu. Wewe
ikoraniro hariya, muweke mkutano huko, hanyuma murarika abantu, mualike watu. ngo niwe urarika wenyine, na Mungu ndiye analika peke yake. ngo intumwa zigenda bakizwa, wajumbe wanaowasihi wanaokolewa, niwe ubuzi bahenda nyiza muntu mu mutima y'intumwa. Mungu ndiye anawasihi watu kupitia mitume, ngo bungwe n'Imana, ili waungwe na Mungu, bwoko bw'Imana, watu wa Mungu, amaraso ye, damu yake, umwuka we, roho wake, kufusha ubusa, tusiwaharibu bure, kumutera gahinda, tusimuhuzunishe roho. Mu gitabo cha Ezekieli, katika kitabu cha Ezekieli 36 sura ya 36 ama 36, kwa mwuka w'Imana, kwa huyo roho wa Mungu n'ubundi bufasha tworeje none, ni msaada mwingine ambao tumetumiwa, ngo bigiye utazamezwa n'ibyabaye byatambutse byose, ili mtu asiyekubalishwa na yale yaliyopita, wani mukazamukabakabe, labda roho wa Mungu ampapase, amwemeze igica, amukubalishe dhambi, amushira urukundo rw'Imana, amufunulie upendo wa Mungu. Haranditse ngo, imeandikwa 25 36 fungu la 25, Ezekiel, nzabanyagiza nk'amazi meza, nitamumwagia maji safi, maze muzatungana, na ninyi mutatakaswa, bakureho imyanda yanyu yose, nitaondoa uchafu wenu wote, n'ibimana byanyu byose, na miungu yenu yote, nzaba hamwe umutima mushya, nitawapa roho mpya, mbashire mu mwuka mushya, nitawapa mioyo mipya na kuwapa roho mpya, umutima ukomeye nk'ibuye, nitawaondolea moyo ambao ni mgumu kama jiwe, mbashire mu mutima woroshye, nitawapa moyo mwepesi, kandi nzabashira mu mwuka wanjye, na nitawamiminia roho wangu, mugendera mu mateka yanjye, ikiwa mtaenenda katika sheria zangu, murakomeza amateko yanjye, na kushika hukumu zangu, mukayasohoza, na kuzikamilisha. Mungu azaturemura, Mungu atatuumba upya, aturema bundi bushya, atatuumba upya, kugira ngo tuwe abana bakwiriye, ili tuwe watoto wake wanaostahili. Wakorintho wa mbere 5:16, Wakorintho wa kwanza 6:16, waravuze ngo nzatura muri mwe, imeandikwa nitakaa ndani mwenu, ngendera hagati yao, nitaenenda katikati yenu, nzitwa Imana yao, nitaitwa Mungu wao, nabo bwoko bwanjye, nao wataitwa kabila langu. Ni projet yitangiye kuzakora. Hayo yote ni muradi ambao ni ahadi za Mungu. Icyo gusaba kimwe tugusaba, kila anachokuomba tu ni kimoja, narahemutse rwose, nikukubali Mungu, nimekukosea Mungu, nimekukosea, nagize nabi, nilitenda mabaya, sinabimenye ko mimi sikujua, umwanzi yarantwaye, adui alinichukua, lakini ni wewe Baba, nubwo nahemutse, hata kama nilikosea, unisamehe, wazakwakira, atakupokea, kandi azamubera umwana, na utakuwa mwanawe, na atakuwa Mungu wako. Nuzabarabaye nk'intumbi, hata mtu ambaye amekuwa kama maiti, byamaze kwica, wale ambao dhambi zimeharibu kabisa na kuwaua, nubwo ibyaha bihari, hata kama dhambi ziko, ari inzego runaka zo guhindana, kuna hatua, kuna ngazi za kuathirika. Hari umuntu ubaho, kuna mtu ambaye anaishi akabatuza, ambaye hawezi kutulia, moyo wake unatamani tamani, asipokunywa pombe anajisikia kwamba hawezi kutulia, hawezi kuwa mtu. Hari wahini umutima aba yarangiritse, kuna namna ameathirika moyoni, akumva atabadasambanye, anasikia kwamba hawezi kuishi bila kuzini. Abasore bacu n'abakobwa bacu uyu munsi ho, vijana wetu na wasichana wetu, kubw'ibiyobyabwenge, kwa sababu ya vileo, bamaze gupfa ubwenge, yani wameharibika. Ndabona hari kuri Goma, hapo Goma wako abakarabara mu mfereji, wanalala kwenye mfereji, kwenye mtalo, bakanywa buno buyoga buri masashe, wanakunywa kila aina ya vileo, ugasanga mu gitondo bonyine, yani unakuta asubuhi wameze nk'abare mu mva hari zarapfu, wanafanana kama watu ambao wamelala makaburini. Niga ndabona n'Kigali gihe kimwe, hata Kigali walikuwepo, bice musi y'igiti n'ababonye, wakikaa chini ya mti, bambaye ibikoti, wamevaa, bari gutumurira utamenya, yani wanavuta dawa za kulevya, kama bangi. Babazi alipouliza wanaofahamu, ngo ni ibiyobyabwenge, wanasema hizo ni dawa za kulevya. Niga zambaza umwana umwe ubinywa, na wakati mmoja aliuliza kijana mmoja anatumia, arambwira ngo yarionje gatoya, mtoto kijana huyo akasema alionja mara moja tu, barabikurura, akavuta ngo bigerije ngo yumva ntari kwisi, akajisikia kwamba kama mtu ambaye akabona abantu imbere kandi abantu bahari, anaona watu mbele yake na hawapo, akabana ganye kandi nta muntu baganira, anaongea na ako peke yake, akabana yakina agakina muzika nkaho ari mu bukwa, anaanza kucheza kudance na hakuna nyimbo pale, yangirike n'ibiyobyabwenge. Huyo ameharibiwa na vileo, uko buri kose, madawa ya kulevya jinsi ulivyo, abajoni ibindi rero, wezi wengi sana, abantu babarizeye, kuna watu ambao wanaweza kuwa wameamini no mutima kabarimo, hata katika ujumbe anakuwa abakabakiba tu, lakini bado angali naiba. Umuntu yarangara kumari gatoya, mtu akiwa amekosea kwa mali yake kidogo, akayibika n'umutima ubwo ngo aribye, anaiweka na moyo moja kama mtu anaiba, ari kimbaraga zikabara zituma mbese
abo umuntu wera, lakini nguvu za kusema atakase asigusaguse mali ya watu anashindwa. Muri Ezekiel 37 Ezekiel sura 37 ubare ku murongo wa mbere, ukianza na mstari wa kwanza, amagambo y'ihumure, kuna maneno ya kututuliza moyo. Imana ni kwa uri kose nasema kwamba namna ulivyo. Yabwiye Ezekiel, alimwambia Ezekiel, akamwambia Ezekiel, alimda kwereka, kuna mambo nitakuonyesha. manuka mu kibaya hasi, nenda kwenye nchi tambarare, maze ngomba ngo itegereze ibintu bihari, angalia mambo yaliyopo hapo. Agiye kubona, akaona ibintu bikurikira, akaona mambo yafuatayo. Hereko murongo wa mbere, akianza na mstari wa kwanza, Uwiteka kwangezeho, mkono wa Bwana unifikia, ansora ndi mu mwuka, akanipeleka katika roho, aramanura, akanishusha, angeza mu kibaya cyari cyuzuye nk'amagufwa, kwenye uwanja ambao kulikuwa kumejaa mifupa mikavu, anzengurukana aho yakikije hose, akanizungusha mahali mifupa ilikuwa, maze mbona ari menshi cyane, nikaona mifupa nyingi sana, kandi yari yarumye rwose na ilikuwa mikavu. Maze arambaza ati, akaniuliza, mwana w'umuntu, mwanadamu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Mifupa hii inaweza kurejeshewa uhai? Ndamusubiza nti, nikajibu, Mwami Uwiteka, Bwana Mungu, wewe ni wewe wajua. Arongera ambwira ati, akaniambia, hanure amagufa, tabiri kwa ajili ya mifupa hii, ukayaambie, yemwe amagufa yumye, enyi mifupa mikavu, mwumve ijambo ry'Uwiteka, sikilizeni neno la Mungu. Mwami Uwiteka agira amagufa, haya ndio asemayo Bwana kwa mifupa hii, ngo dore ngiye kubashyira mu mwuka ngo mubeho, tazama nitaweka pumzi ndani mwenu ili muwe na uhai, ngiye kubateraho imitsi, nitawekea mishipa, mbakwizaho inyama, nitawawekea nyama na minofu, kandi mbatwikiriza uruhu, na nitawafunika kwa ngozi, mbashyire mu mwuka, na nitaweka roho yangu ndani mwenu, mubone kubaho, nani mtapata kumenye uko ndi Uwiteka, mtapata kujua kwamba mimi ni Bwana. Ibi ni amarenga, haya ni maneno ya kiunabii. Arengura iki se? Yani ni mafumbo yanayohusu nini? Uko umuntu yaba hindanye kose mu cyaha, namna mwanadamu ameathirika katika dhambi, agereranya n'amagufa yamaze kuma, akilinganishwa na mifupa mikavu, ubwo ni icyaha cyamugejeje kure, ni dhambi imemfikisha mbali. Hano umuntu yivuga ati nange nakwizera ko mahali ambapo mtu anaweza kusema kwamba mimi naweza kukaribishwa kwa Mungu, inawezekana. Ntabwo Maria, wewe hauko zaidi ya Mariamu, ngo wenyine azagufata, yeye pekee atakuchukua, ngo amagufa yateranye, anakusanya ile mifupa mikavu, washyira mu mwuka we, na kuweka pumzi ndani yake, washyira imihore, na kuweka minofu pale, washyira imitsi, na kuweka mishipa, ngo mwongere mubeho, na kuishi tena. bisobanuye ngo iki? Maana yake nini? Nubwo twahindanye, hata kama tumeathirika, twarangizwe n'icyaha, tumeathirishwa na dhambi, tuzaba abantu bazima, lakini tutakuwa watu walio hai, twizera ubutumwa bwiza, tukiamini habari njema, imitima yacu yongera yezwe, mioyo yetu itatakaswa upya, abantu basubirane, watu wataambatana tena, abatandukanye bazongera bahure, watu ambao walitengana watakutana, amoko yanganaga, kabila ambazo zimechukiana watakuwa mwandugu. Igitabo kivuga volume de message choisi, ujumbe chagulifu, kitabu cha pili, page 544, ukurasa wa 544, ngo Yesu muri mission yarajemo, Yesu katika kazi aliyokuwa amekuja kufanya, harimo kuba kitorero, kulikuwa na kujenga kanisa litagira moko, ambalo halina ukabila, litagira inzego, ambalo halina ngazi za uongozi, litagira mipaka mwisi, ambayo haina mipaka duniani, aho mnazizera muri Amerika, mahali ambapo mtu ataamini akiwa Marekani, mwingine anaamini akiwa Afrika, mwingine anaamini akiwa Ulaya, Uganda na Kongo, Uganda na Kongo, bakabaru umuryango umwe, wanakuwa familia moja ama jamaa moja. Byari muri mission ye, ilikuwa katika kazi zake. ubwo bw'Imana yabikoze, je, Yesu hakufanya? Ese ntiyabigezeho? Je, Yesu hakukamilisha hilo? Mu byukuri nawe rero, na wewe pia nawe birashoboka, inawezekana. ibintu byose Yesu yatuzeraniye, sababu yote Yesu aliahidi, ukajya bitubwira, ndivyo namna alivyokuwa akiongea, niko byanasohoye byose, ndivyo yote alichukua. Niri yavuze ryo kutweza rero, na hili la kututakasa, ntukarishidikanye, usiwe na mashaka. Niki tande mureba hanga, na mkutano huu mnaoona, kivuze alikuwa amesema muri Yesaya 2, katika Isaya 2 mwanzo wa mbere, fungu la kwanza wa 4 hadi la 4, harandi yabyeretse Yesaya, Mungu alionyesha Isaya, ateraba misi imperuka, akasema angalia siku za mwisho, kandi yatarageramo Yesaya, na Isaya alikuwa hajafika siku za mwisho, Yesu alikuwa hajazaliwa duniani, ateraba misi imperuka, akaangalia katika siku za mwisho, yuzu Uwiteka, mlima ambao umejengwa juu yake nyumba ya Bwana, mahanga yose, angalia mataifa barimo bazamuka bawugana, hao watapanda mlima wakiendea nyumba ya Bwana, baganyira ngo walikuwa wakienda wakiongea, tugendere, kujeni twende kumsozi Uwiteka, twende kwenye mlima wa Bwana, arikigisha wenyine, yeye ndiye atufundishe peke yake. abera babonyere, hawa walionekana. ukaza Kongo, ukifika Kongo kumsozi bivuye imyuna, unaangalia milima, watu mahanga na mahanga, mataifa yakitoka huku na huku, ibihugu byo hanze bindi, inchi za nje zikija, kuna wakene ubutumwa bwiza, wanaohitaji habari njema, imiryango yatanyikonyera gahura, familia zilizotengana zinajiunga tena, abasore batamutse bakabazima, wale vijana ambao wamepoteza mafikiri wanajenga upya, amoko yarabanye nabo kwenye kabavandimwe, kabila za watu ambazo ziliishi vibaya pamoja zinakuwa kama mandugu, bitewe n'izina ry'Uwiteka, sababu ya jina la Bwana. Ubwoko bw'Imana,
kabila la Mungu. icika umwanzi. Hebu tumwache shetani kabisa. Ntabwo yaturemeye. Hakutuumba. Watembere data ni Uwiteka. Aliyetuumba ni baba yetu wa mbinguni. Katika Zaburi igice ni kijana sura ya 100 yarabivugiye wenyine. Alisema yeye mwenyewe. Ukuntu yavuze muri Zaburi. Akasema Zaburi 100 umurongo wa 3 mstari wa 3. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Jueni ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Niwe waturemeye. Yeye ndiye alituumba. Hatukavuye mu nyamaswa. Hatukutoka katika wanyama. Natwe turabe. Sisi ni mali yake. Sisi ni kabila lake. Turi intama zo mu cyanya cye. Sisi ni kondoo wa malisho yake. Ibi yarabivuze. Haya yalisema. Daudi yari umwami. Daudi alikuwa mfalme. Ni president wa none. Ni kama rais wa siku hizi. Hana bamwe batwara ibihugu byinshi cyane. Na kuna wafalme waliotawala nchi nyingi. Ariko avugira ijambo ngo. Lakini akasema neno hili. 95 Zaburi 95 umurongo wa 6 sura ya fungu la 6. Ni muze tumuramye tunamye. Njoni tumwabudu tukimpigia magoti tukisujudu. Dufukamire Uwiteka umuremyi wacu. Tumpigie magoti muumba wetu. Kuko ari Imana yacu. Kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu. Natwe kuko ari Imana yacu. Natwe turaba bitanye cye. Na sisi ni watu wa malisho yake. Turi intama zo mu kuboko kwe. Sisi ni kondoo wa mkononi mwake. Uyu munsi kama ukondigirije. Leo light tungesikia sauti yake. Mu byukuri mwazavuga ubugingo buhoraho. Kwa kweli kwa wale watakao urithi. Harimo n'abandi bamenye Imana. Kuna na wafalme waliomjua Mungu. Abategetsi barayimenya pe. Watawala wakamjua Mungu. Bafata inyoni zo kumushaka. Wakachukua njia ya kumtafuta. Abwira abaturage Daudi yari umwami. Daudi akaambia wakazi raia. Abaturage mwese ni muze. Ninyi wakazi wote kujeni. Sanga Uwiteka Imana yacu. Tumwendee Bwana Mungu. Yeye ndiye aliyetuumba. Kwa kuwa tuitwe yake tumsujudie. Kandi dufukamye. Na tukipiga magoti. Turi intama zo mu cyanya cye. Kwa sababu sisi ni kondoo. Ninde uzaba hejuru y'Imana? Nani ambaye atakuwa juu ya Mungu? Dere na Yesu araje. Na Yesu anakuja. Imperuka kirasohoye. Mwisho ndio unakuja. Ulimwengu mpya unakaribia. Ibikiraba byose. Haya yote tunayoyaona. Yanditse ngo azahindura bishya. Imeandikwa kwamba yatabadilishwa kuwa mapya. Ni Mathayo 19. Mathayo 26 na 27. Ngo yabwiye Petero ngo. Alimwambia Petero. Petero humura. Petero pole. Ngo mwankurikiye. Ikiwa mlinifuata. Mugasiga abagore. Mukaacha watu. Mugasiga abana. Watoto. Mugasiga imirima. Mukaacha mashamba. Igihe kiraje. Wakati unakuja. Cyo guhindura byose ngo bishya. Ambapo mambo yote yatafanywa upya. Ubwo ni imirima n'amazu n'ibintu byose bigahinduka bishya. Mashamba, nyumba, kila kitu kitabadilishwa kwa kitu. Mwe muzicara impande yanyu. Ninyi mtakaa karibu na mimi. Mukiri manzi ngoma Israeli. Mtawahukumu wana wa Israeli. Boko bw'Imana. Kabila la Mungu. Twese ko turaho. Sote tulivyo hapa. Kifuzi ngoma. Tukubali kabisa tupokee utawala huu wa utakatifu. Hanza ntakiriyo. Hapa nje hakuna kitu. Wikibesha ngo hari usijidanganye hapa duniani hamna kitu. Uyu mutwe ni Imana ihagurukije. Kundi hili ni Mungu ndiye ameliinua. Aho unyibasa haramoko yose. Mahali pote utakuta kabila zote. Abantu bashikiranye. Watu wakiwa na umoja. Kana mtu mugambo umwe. Wakiwa na lengo moja. Basangira ibyabo neza. Wakila mali yao pamoja. Imitima bashangira gukiza imitima y'abandi. Wakiwa na njaa ya kutafuta kuokoa roho. Nta mshahara bateze wundi. Bila mshahara mwingine hapa duniani. Nta rwego rw'umuntu ngo ine mukuru. Bila ngazi za uongozi wa msonge na kusema huyu ndiye mkuu. Ikiati imitima yao. Kila ambacho kinatawala mioyo yetu. Nani nakakizwe. Na fulani aokolewe. Na fulani aokolewe. Nyinshi. Katika mvua nyingi. Muzuba ryinshi. Katika jua kali. Katika njaa. Byabo n'imibiri yao. Watu wanatoa mali yao na miili yao. Umva kene ubugingo. Yule ambaye anahitaji uzima. Dufatanye mu bwoko bw'Imana. Hebu tusaidiane kwa kazi hii watu wa Mungu. Nta tuzabona muri ubu buzima koko. Hautapata kitu katika uzima huu. Ariko ubugingo buri imbere. Lakini uzima milele ndio. Nuko twasonza. Hata kama tuna njaa. Tufatanye. Tuchukue msalaba. Nuko twakena. Hata kama tukiwa na umaskini. Tukiza abandi. Tuwaponye wengine. Israeli imbutikana abantu bagiye kwa karibu. Ulimwengu unakaribia kuangamia na wetu na wengi wanahangaranye. Mataifa yanakusanyika. Baricara buri munsi. Wanakaa kila siku. Bashaka solution z'ibibazo bihari. Wakitafuta suluhu ya maswali yaliyopo. Bakabibura. Wanakosa suluhu. Ingabo zigahura. Majeshi yanakutana. Baraka chungu umutekano. Ili waangalie namna watachunga usalama. Lakini bado. Kitabu hano. Ana kitabu hapa. Weka Biblia yofuni bakivuga. Biblia yako na wewe. Muhera ya mujimagara cyenda na 14 ngira ntihari. Tangu 1914 ngo oni yateranyije yasinya materete yasinya amasezerano ibihumbi kandeba iryo jambo. Umoja wa Mataifa ulikaa na kusaini makubaliano ngo ibihumbi 4,500 na makubaliano 4,500 na kitu yo kuzana amahoro mu isi ili walete amani duniani. Bagasinyi umusi wanasaini leo, ejo bagasinyura, kesho wanaondoa sahihi, bakongera bagasinya, wanasaini tena, ejo bagasinyura, kesho yake wanaondoa sahihi. Inama zikaterana, vikao vinakaa, baterana mu biganza, wanapeana mikono kwa agano,
baje bakivuguruza. Baadaye wanatoka kwenye Ngo maagano bamaze hayo. kubikora ikibihumbi 4540. Eti hayo maagano wamefanya zaidi ya 1000 mara 4500. Amahoro kazani babananiye. Lakini amani wamekosa. Ariko dufite umwe wabishoboye. Lakini tuna mfano mmoja anaye uwezo Ahuza huo. umuyuda n'umugiriki barangana. Huyo aliambatanisha Myahudi na Myunani. Ahuza umuroma n'umuyahudi. Akaambatanisha Mrumi na Myahudi. Uwo niwe dukorera twebwe. Huyo ndiye tunamtumikia. Nawe muze mwinge nawe. Na ninyi mkujeni mkajiunge. Sangiri iyo ngoma. Tuweze kuchangia utawala huu. Kandi abakene ubwami bw'Imana. Na watu wanaohitaji ufalme wa Mungu. Ndabaha ingero ndahanga. Nitawapa mfano kabisa hapa. Ingoma ibiri kubutegetsi yose. Utawala unapotawala. Kugira ngo zabone mu mwanya. Ili upate nafasi. Uifinance hakiri kare. Unaandaa mradi kwanza. Uyamakuru hakiri kare. Wewe unapana taarifa mapema. Utanga ibyawe n'umubiri wawe. Unatoa mali yako na maisha yako. Niwe bitari yima. Na hata kabla utawala huo hautatawala. Ujya muri ngabo. Unatupelekea majeshi riziki. Kugira ngo igihizima. Mpaka kusudi utawala utakapotawala. Wewe ndiwe premier minister. Uwe waziri mkuu. Wewe uzabe general. Uwe jemadari. Uko ingoma kwisi ndiko mazao zose. Katika falme za dunia ndivyo inafanyika. Na Yesu nawe rero. Na Yesu naye. Ingoma yiraje. Utawala wake uko tayari. Kandi mu gitabo cha Daniel 7. Katika Daniel sura 7. Daniel yabonye ngifanya hamani yose. Daniel aliona kwamba ufalme wa Kristo uliangusha falme zote za dunia. Ya Medi na Peresa Bagiriki na Baroma. Falme za wa Babeli wa Medi na Wajemi wa Yunani na Warumi. Na mami chino wamye kurikiraho. Na wafalme 10 ambao wangetawala. Rero kino gihakomeye. Ambao yako sasa yaliyo hodari. Ndabona haje umukuru nyiribihi. Akaona mzee wa siku anakuja. Amami yose ku isi. Falme zote za duniani. Wanye kubutwara. Akanyang'anya ufalme. Ashira ingoma imwe. Akaweka ufalme mmoja. Ukiranuka. Wenye haki. Abazabara mukoreye bose. Wale waliokuwa wamemtumikia wote. Watachukua nafasi. Uyu munsi ntibazwi. Leo hii hawajulikani. Lakini wanaandikwa kuorodheshwa. Uyu munsi abatari bukisa baje babisikana nabo babona babisikana nabo. Walimwengu wanapopishana nao. Wakaona bambaye nabi. Labda wanaona wanavaa vibaya. Wanaona ni wahitaji. Ntabwo bize. Hawakusoma. Nisuzugurwa. Ni watu wa kudharauliwa. Ariko bari gukora. Lakini kile wanachokifanya. Sio ujinga. Yesu anakuja. Ule utawala wa milele upo. Nitabyize. Nani ambao hawezi kuamini? Hari bindi yavuze mbere. Kuna mengine aliyosema hapo awali. Barabisuzugura. Watu wakadharau. Babona birabaye. Wakaona yanafanyika. Nta katavuze kitasohoye. Hakuna jambo ambalo lilifanya halilotimia. Mimi natubwira ndahabye inyenyeri n'ukwezi n'izuba kwijima. Yale ambao wametuambia kuhusu jua, mwezi na nyota. Yalibyo ba Yesaya kera. Waliambiwa kina Isaya hapo zamani. Yesu bivuze ari kwisi. Yesu alitaja akiwa hapa duniani. Nyuma y'imyaka ibihumbi byinshi. Baada ya miaka maelfu birasohora. Yakatimia. Yesu kuvukira mu isi. Kuzaliwa kwa Yesu duniani. Yaravuzwe kera n'abantu. Ilikuwa imetabiriwa na manabii. Igihe kiragera. Wakati ukafika. Barahavukira. Akazaliwa Bethlehem. Uko niko nibi tubabwira. Ndivyo na haya tunayowaambia. Uko byanditswe. Ilivyoandikwa. Bitinda. Ikawie. Bidatinda. Isikawie. Habakuki yaravuze ngo. Habakuki alisema. Izasohora. Itatimia. Bako bw'Imana. Kabila la Mungu. Bana b'Imana. Watu wa Mungu. Ibiremwa byawe twese hamwe. Viumbe vyake sote. Tushike Satani. Hebu tumutoroke shetani kabisa. Ngoma y'amahoro mu mitima. Tujenge utawala wa amani ndani ya mioyo yetu. Ubwami bw'Imana mu mitima yacu twese. Ufalme wa Mungu ukae ndani ya mioyo yetu yote. Tumtumikie sisi. Tureke ibindi biduhamagara. Tuache mambo mengine aliyoyakana. Ibyo ukora byose afata umushinga. Yote unayofanya chukua mradi huo. Kandi ntabwo bizapfa ubusa. Na haitakufa bure. Ngibiza baratanze byose. Yote uliyotoa uzabigarurirwa. Utarejeshewa. Uwiteka bitwumvisha. Mungu atuwezeshe kusikia haya. Umutima wimenyaho uburwayi twari twararwaye. Na atupatie moyo wa kutambua ugonjwa wetu. Aduha n'umutima kumenya ukuntu yatuzaniye umuti. Na atupatie moyo wa kutambua namna tumepewa tiba. Amaraso yamenetse ku musaraba. Damu iliyomwagika msalabani. Ye gupfa ubusa kuri twebwe. Isiwe ikapotea bure. Ahubwo nawe nanjye. Bali na wewe na mimi. Twezwe nabyo. Tukubali kutakaswa nayo. Ubutumwa bwiza yatuzaniye. Habari njema tuliyoletewa. Nkuko babwigisha ngambu kanya. Kama vile tumefundishwa hapo. Utugire umumaro. Uwe na mafaa ndani mwetu. Amasozereze. Akimalizia hapo. Katika gombo la pili kitabu cha Ushuhuda. 425. Ukurasa wa 425. Bavuze umumaro w'ubutumwa bwiza. Kuna neno ambalo lilisema kuhusu mafaa ya habari. Hari ibintu bine ntabura kubabwira. Kuna mambo mane ambayo nataka kusoma. Ngo buzadukorera. Ambao habari njema itatuletea. Ariko abantu benshi bakabatabizi. Lakini watu wengi hawajui. Ariko uyu munsi noneho. Lakini leo reka turishurwe boko bwiza. Hebu tufunuliwe hayo. Haranditse ngo imesomwa. Une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile doit être accomplie. Umurimo ukomeye, kazi maalumu ugendereye gushyira imbere y'abantu ukuri gukiza, ambao ni ya kuweka mbele ya watu ukweli unaoponya. Ukwira kwa uyu munsi wa none unapaswa kufanywa leo. C'est le moyen none mubare.
icyambere ngo butumwa hesabu sasa ya kwanza, c'est le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Nibwo buryo bwonyine Imana yateganije. Hiyo ndio namna pekee ambayo Mungu ameandaa. Buna butumwa bwiza mubona. Habari njema ambayo mnaisikia hapa. Burimo abahungu n'abakobwa basaye usanga wavulana na wasichana, wazee na wadogo. Wanaje ni misozi bataingiza. Wanaenda kwenye milima wakiacha nyumba zao. Ngo nibwo buryo Imana yateganije. Ndiyo namna pekee ambayo Mungu ameandaa. Uzashiraho barriere, uzashiraho mpaka ambayo taweka mpaka wa kwangirika kukomeza gukirisi. Yaani kizuizi kitakachozuia uharibifu na kuathirika kwa ulimwengu. Handi wazara nuzaja, hakuna sehemu nyingine utakapokwenda ngukire iruba ry'ubusambanyi ili upone tamaa mbaya ya uzinifu. Handi uzijaruja, hakuna sehemu nyingine utakwenda ngukire cya kibuju ili upone dhambi ya wizi. Uretse mu butumwa bwiza isipokuwa katika habari. Handi uzaja, hakuna sehemu nyingine utakwenda ngukire havamo intambara zamo ili ndani ya moyo wako ondokane na ukabila isipokuwa katika habari. Handi uzijaruja, hautakwenda sehemu nyingine mudamu mtumvikana ili mke ambaye hamkubaliani ili muishi kwa amani. Ni katika habari. Abana maze kwangirika, watoto ambao wameharibika sababu ya vileo, ugusuzura ababyeyi babo, kudharau wazazi. Umuturi hano ni dawa iko hapa katika habari. Imana yateganije. Hiyo ndio namna Mungu ameandaa mu bwenge bw'abantu, itatakasa akili yako na yangu kwangirika kwaje mutima muntu kule kuathirika ambako kumeathiri binadamu. Ikindi ya pili baravuze ngo inasema c'est sa façon de restaurer son image morale de l'homme. Nibwo buri yateganije bizatuma mu muntu agarara mishusho yayo. Ndio Mungu aliandaa ya kuhuisha ama kurejesha kuakisi sura yake. Twataka historia y'Uwiteka. Yaani tumepoteza sura ya Mungu. Warukundo agira akundi biremwa byose. Ule upendo ambao anaupenda viumbe vyote. Imana ntabwo yikunda. Mungu hajipendi. Irakomeka ni ishyira hejuru. Yeye ni mwenye mamlaka lakini anajinyenyekeza. Niyo kamere yayo. Ndio asili yake. Iyo shori murimo, iyo sura yake. Nubwo buryo izagaruka mu kirema muntu. Ndio namna Mungu atarejesha sura yake ndani ya ubinadamu. Akoreshe buno butumwa buno tureba. Kutumia hii habari njema. Baravuze ngo anasoma. C'est son remède à la désorganisation universelle. Ngo niwo muti yateganije uzakiza akajagari kuziye kwisi. Ndiyo tiba ambayo Mungu ameandaa itakayoponya kutokuwa na utaratibu ambako kuko katika dunia ama vurugu za dunia. Abantu baribira ngo hari ngo gahunda zibeho nuko hari abantu babyandika mu mpapuro nkuko bisabikora. Watu wanafikiri kwamba labda ili utaratibu uweke ni kuandika kwenye karatasi na kwenye daftari. Oya, kwa hano hari gahunda. Hapa kuna utaratibu. Kandi hantu bisomwa turi nta manuel. Na hakuna kanuni ambazo zimeandikwa. Tuzahora mu mwaka uri imbere, mu yindi myaka imbere mu biterane kandi hagipfuye. Mbona tutaendelea miaka ijayo na hakuna kitakachoharibika? Kwa abantu hafi milioni babuna bayobora n'ubutumwa bwiza kandi nta mukuru wabo. Na mbona hapa mamilioni za watu wanaongozwa na habari njema na hatuna mtu mkuu na makao makuu hapa duniani. Iyi saha bari muri Kongo turi kumwe wana kuri linye. Kwa saa hii walio Kongo tuko kwao kwa kabisa kwenye mitandao. Muri Uganda turi hamwe muri gahunda. Watu walio Uganda tuko nao saa hii kwenye mtandao. Tanzania nuko. Tanzania wanatufuata kwenye mkutano. Mitano mipango tukabihurizaho. Mikutano tunashirikiana kabisa. Hakuna nundi. Hakuna anayegongana na mwingine. Hakuna nundi. Hakuna anayepigana na mwingine. Basi gahunda. Huo ni utaratibu. Sio sema ubutumwa bwiza rero. Sasa dunia yote ikikamilisha habari njema kupokea hakuna kitu kitakachoharibika. Akajagari gahari. Yaani vurugu muri societe. Katika ushirikiano wa watu wose muri societe. Yaani katika maisha ya watu wengi, kazi zote zinazoendelea, watu waongozi wafuate habari njema. Bayobore ubutumwa bwiza. Waongoze kabisa wakikubali habari njema. Niko n'umuyobozi yavuze hanga. Ndivyo hata na kiongozi anasema. Sio ni ubutumwa. Ulimwengu wote ungekubali ujumbe huu. Abaturage bose bakira ubutumwa. Wakazi wote wa dunia wanakubali ujumbe huu. Kwa kweli watawala wanaweza kurahisishiwa kazi. Kumbe Mungu alifanya vizuri. Baravuze ngo anasoma umumaro wa kane mafaa ya 4. C'est la puissance qui rapproche et unit les hommes. Niyo ubutumwa niho honyine hari imbaraga. Habari njema hii ndio ina nguvu pekee yegeranya abantu ambayo inakaribishanya watu kandi kabagira umwe, tena inawafanya kuwa mmoja. Kahandi bayibona. Hakuna sehemu nyingine unaweza kuwa. Abandi bahura, wengine wanakutana bakamaza bisinyana, wanasaini mu bitabo katika vitabu vyao. Miaka 3-5 baada ya miaka 3-5 umwe arabihemukije. Unasikia mmoja amepita kinyume. Abandi bagahura, wengine wanakutana bakabikora barahiye. Wanaapa kwanza. Twe ntagaruko. Sisi si hivyo. Ahubwo wa mu butumwa bwiza. Bali ingia katika habari njema. Ingia muri uyu. Habari njema inaingia ndani mwangu. Ingia
wanjye, inaingia ndani ya ndugu. twaba tutahuraga Wakati tulikuwa hatukutani, uko azegera Yesu, na kadri atakavyokutana na Yesu, kadri atakavyompenda, azamwumvira, kadri atakavyomtii, nanjye bikaba bityo, na yeye hivyo tukazamuhuriraho. Basi tunakutana kwa Yesu. Uko ni kumuhunde, umutembo, umutwa, umututsi, umuhutu bose, iyo bemeye ubutumwa bwiza bose, ndivyo kabila hizo zote ambazo anazitaja, watu wa humo wakitoka huko wanakubali ujumbe. batasangiraga, Walikuwa hawachangie, batasurana, walikuwa hawawezi kukutana, hawawezi kusaidiana. iyo bahuriyemo, Wanapokutana ndani, mukagira ikibazo ari bunaka, mmoja anakuwa na shida akiwa sehemu ya kule, mugenzi wate nijoro, mwenzake amka usiku agiye kumureba, anakwenda kumuona. ukoze ari Buganda, Yule ambaye anamugusa akiwa Uganda, abakozi kuri Cameroon, anagusa mwenye kwa abakozi muri Zambia mukozeho, anagusa yule ambaye yuko Zambia. tutabarana hamwe, Tusi tunasaidiana pamoja. nta mashuri byigisha ku isi nta. Pale hakuna shule za duniani zinazobishobora, hakuna utawala wa ariko ijambo ry'Imana, lakini neno la Mungu ndio linabishoboye, ndilo linaweza. Uwiteka imitima yumva, Bwana atupatie mioyo ya kusikia, agiye kubera agaciro imitima yacu, na tupatie usamani injili hii. Uwumva bisuzugura, Yule ambaye alikuwa na dharau, bisengero abihengereze neza, tangu leo aombee kabisa, aweze kuiangalia. Ubyakira, ukipokea, Imanza bitashye mu mutima Mungu atakuwa ameingia kwako katika moyo. Yohana 14, Yohana 14 fungu la 23. Yesu na se, Yesu na baba yake, niwumvira ijambo rye, ukisikiliza sauti yake, bazaza na bombi, wote wawili, baba na mwanawe watakuja wote wawili. Wewe kwako, mu mutima wawe, ndani ya moyo, hagira ubuturo wakae huko, roje yao, yani waishi pale, ko bazabanezerewe, kwa sababu atakuwa na raha. Yamaze kwinjiramo, na anapoingia ndani mwako, muri Jazikri aravuga ngo, ndani ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, bavuze ngo banjatani bande, somo linalosema ndugu zangu ni akina nani, ngo iyo umuntu yemeye ko Yesu yinjira mu mutima we, unapokubali Yesu aingie ndani ya moyo wako, ukamanika amaboko gutyo, wewe unanyosha mikono yako, reddition total, ukamanika amaboko, yani unainua mikono yako, uti data ndagukeneye, unasema Baba nakuhitaji, ngwino utegeke rwose, uje utawale, uje mu mutima wanjye, uje ndani ya moyo wangu, aho Yesu nyobore, mahali popote nitakwenda uniongoze, ijambo kuryumva, neno lako unipatie kulishika, na kila marika bawe, nikubali kupokea malaika zako, singa ahantu utanyemereye, nisiende sehemu ambayo utakubali, singa vuga utabyemeye, nisiseme maneno ambayo ukubali, wari ari ubushake bwawe, yote ninayoongea yawe yanaongozwa na mapenzi yako, ngone wari kinda gukora nawe, kila ambacho atakufanyia, niyo hayo ntebe, ukimpa kile kitu ngabushyiramo un element naturel, agushyiramo ikintu utarusanganwa, anakuwekea jambo ambalo ulikuwa hauna, wewe ntabwo byumva, wewe hausikii, akora operation kuvana micha, anafanya operation ya kuondoa dhambi ndani mwako, yawe namuna mukeba, hawezi kuishi ndani na mke mwenza. Muri commentaire biblique baravuze, katika tafsiri ya Biblia, umurongo Yohana 6 yisobanura 57 basobanura, akitafsiri Yohana 6:57, handi bavuze ngo urya umubiri wanjye n'amaraso yanjye, pale ambapo anasema anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, ngo uwo ni ufite ubugingo muri we, huyo ndiye ana uzima ndani mwake. Barasobanuye ngo imeelezwa uwo mubiri yaravuze, mwili aliyotaka, na amaraso yaravuze, na ile damu aliyotaka, nubwo tubona mu shonyera y'ifunguro ryera, hata kama tunaona katika picha ya meza ya Bwana, ngo ariko si ibyo, lakini si hiyo. Yaravuze ijambo rye, alikuwa amesema neno la ubutumwa bwiza, alikuwa amesema habari njema, urya ijambo ry'Imana, yule anayekula neno la Mungu, nk'uko urya ibirayi, kama vile unakula viazi, ukarya kurya amasaka, kama unakula ugali wa mtama, ukarya ibigori, unakula mahindi, ukarya imboga z'icyatsi kibisi, unakula mboga, ariko wamara kubirya, baada ya kula bikazarema amaraso muri wowe, vinatengeneza damu ndani mwako, amaraso ya rouge, damu nyekundu, bikarema inhore yawe, vinaunda nyama, vinaunda mifupa. Iyo operation iba mu mubiri wawe bitasimiraso, huo msafara wa mabadiliko ndani ya mwili wako, umuntu akagenda yongera santimetero imwe, mtu anaendelea kukua, akiongezeka, kizidi kukua, utazi uko bigenda, bila kujua namna inavyoendelea. Niko niwo mwuka n'iri jambo ryavuga, ndivyo hili neno linalohubiriwa, uryakira, yule anayelipokea rikaba mu mutima we, linaishi ndani ya moyo wake, rigenda ngo ari mukora operation rimuhindura, linakwenda likimubadilisha, nk'uko ibirayi bihinduka amaraso, kama vile viazi vinageuka damu, nk'uko imboga zihinduka amashereka, kama vile damu inageuka maziwa ya mama. Niko niryo jambo ry'Imana, ndivyo na neno la Mungu hilo lizakuvanamo kurakara utabizi, litakuondolea hasira wewe bila kujua, lizakuvanamo urwango utabizi, litakuondolea chuki wewe bila kujua, ntabwo bizigera bizakuvanamo kwiba no kwica n'ikibazo, hautajua namna limeondoa uwizi na uasherati. Yesu azabatwara mu mutima wawe, hivyo Yesu atakavyokuwa akitawala moyoni mwako, ingingo zawe zose, viungo vyako vyote zabikoresho bye, vitakuwa vyombo vyake. Ngiye muri Waroma 6, ndio ilisema
katika Warumi 6 12 12 ngo ingingo zacu noneho basi viungo vyetu ngo tuzimu mwanzi tumunyime adui, tuzihe Yesu, tumpatie Yesu ashaka noneho atende mapenzi yake muri amanywa katika mchana wa leo. Uwiteka bidukorere, Mungu atutendee hayo, kandi abantu bose na watu wote duce bugufi n'ukuri, tunyenyekee, tumve kuri ikintu, usijisikie kuwa wewe tumwemere, bali tumkubali, atware mitima yacu, atawale mioyo yetu, rubanza ruri imbere, ili hukumu hayo inayokuja gafyana mwene muntu ambayo mwanadamu anakabiliana nayo, azadutsindikirize mwanadamu ambaye ni Yesu Kristo atuhesabie haki. Twumvishe mu izina rya Yesu. Bwana atukubalishe hayo katika jina la Yesu, amen. Mu byukuri ntabwo nava ntahamagaye abandi bari basigaye igihe wa musaza yahamagaraga. Kwa kweli kuna watu ambao wamekuja wakati mzee ameita. Sasa yawezekana kuna wengine wamebaki. Habuzu wasigaye wenda. Hatujui kuna mwingine amebaki kwa mkutano. Ya umwe. Anaweza kuwa ni mmoja. Wawili. Wanaweza kuwa ni wawili. Tubahamagaye. Kama hatuite tuwaduhemutse. Tunaweza kuwa tumekosea. Ahubwo ni bari umuntu umwe mva kiyongera kubitanze mwanya. Basi kama kuna mtu ambaye amebaki kwa mkutano na anaweza kuja hapa mbele. Tukasangira umushinga mwiza. Ili tuweze kuchangia muradi mzuri. Akirese mitima yacu. Tunampokea Yesu ndani ya mioyo yetu. Nagira cyabasi. Weka mkono juu tuone. Nawaze tumusengera hamwe. Tunaona dada mmoja. Ukoze cyane. Tunaona na mwingine. Ndabona nundi. Muhagarare basi. Simameni mahali ulipo. Muhagarare basi mwihangane. Simama mahali ulipo mkutanoni. Nundi wese wumva kinga n'itsinda. Mwingine ambaye anaweza kukubali kujiunga na kusangira umugambi. Ili tuweze kuchangia lengo moja. Kavana n'icyoro cyacu. Tunakubali kabisa cheo cha Bwana kinataka. Mungu w'Imana mwiza. Tuweze kuchangia kazi ya Mungu iliyosawa. Nyaboneka mugire mutya. Hebu simameni, weka mkono juu tuone mwingine. Tukene gusengera hamwe tubabu. Tunahitaji tuombe pamoja tukiwa tumewaona. Wewe umwe ntugira ikibazo. Hata ukiwa mmoja tu kuja. Nta kibazo. Hata wawili kuja tu, kujeni. Nyaboneka wewe nguruke nyabona. Kujeni. Mwihangane maguruke. Iweni na nguvu, kujeni tu tuombe pamoja. Tusengera hamwe. Tuombe pamoja. Kuja, simama tu. Simama kuja. Wewe uturebe. Wewe usituangalie, angalia Bwana. Yule aliyekuumba ndiye anakuita. Nuguhamagara. Ndiye anakuita. Ntari kudavuga burya. Hasemaji tena kwa njia nyingine. Ni nzira z'ibiterane nkuko nguko. Ni kwa njia ya mikutano kama hii. Na zindi nzira. Na katika njia zingine. Ariko bitakaza umwanya w'ingenzi. Lakini usipoteze muda huu wa maana. Shetani ntabwo ari kabaka imitima y'abantu ngo yihanishe. Shetani hapapasi mioyo ya watu ili watu. Ahubwo ni mubari kidodo ku mutima. Bali ukisikia kwa moyo kuna mwito. Ni kw'Imana ivuga. Ndivyo Mungu anavyosema. Kugira ngo ngwino nawe uri uwanjye. Mungu anakuambia kuja na wewe ni wangu. Ninde. Ni nani tena? Tusengera hamwe. Kuja tuombe pamoja. Kuja tuombe pamoja. Ninde ndamubona. Kuja tuombe pamoja, kuja tuombe pamoja. Imana igumugisha mu mwakiro umukobwa. Ninde. Kuja tuombe pamoja. Dada kuja tuombe. Ninde. Kuja, ni nani? Ukotwa Yakanyabugabo. Karagu amagara. Musanga doibazizi na jajara. Kuja ni nafasi yako. Yule ambaye amepapasa moyoni kabisa, nafasi ni yako. Nta mpamvu kugira isoni. Kugira isoni ugiye mu mutima. N'umwana n'umuntu guherana. Ngaho ngwino. Yesu yambaye y'umukiza. Kuja kabisa tuombe pamoja. Ni nafasi yako, ni wakati wako, ni muda wako. Kuja, usichelewe. Ikiwa umepokea Yesu moyoni mwako, ngwino rwose. Ngwino ntutinze igihe cyawe. Igihe umutima wakabakabye wahaguruka ukaza maze tugasengera hamwe. Duimbazizi na jegera duimbazizi na jegera ya duchungu jamaraso mwakire. Ngwino nawe ni usigaye rwose mu iteraniro. Ninde wundi wumva kigera kubitanze rwose. Moyo wako agiye wasigaye mu iteraniro. Uwo mwicaranye ntashobora kureba ibyo utekereza, ariko Imana yo mu ijuru irabireba. Nicyo gituma niba iguhamagara mu mutima, mu bwenge, mu bitekerezo, ngaho haguruka bwangu udatindiganije maze dusengere hamwe. Tumaze kubona mwene data rwose aravuze ati ngiye kwiyunga n'itorero ry'Imana maze ngomeze umurimo hamwe nabo. Ngaho nawe rero niba usigaye ukawiyumvisa mu mutima, ngaho ngwino. Najegera yagucunguje amaraso ye
ngwino uyu ni umwana wawe, ngwino rwose wifatire umwana, ingoma ya Kristo igiye kwimikwa kuba bidatinze. Kristo ntagira uwasuzugura keretse wowe umusuzuguye ukanga kumwitaba. Ijwi rye rero rivugira ahongoreye ahihishe mu mutima wawe. Zizina ry'Yeradumba, zizina ry'Yeradumbu j'amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Karabaza abo yaremye ati murambura iki, Uwiteka arabaza abaguhumeka ati ndazira iki, imitima yanyu ni nge uyiha gutera nahemutse.